myinstitution.com oko Sunyani Technical University o mabie muku ha brofofo myhome.com shantonom afi Sompa ahemfo ene Sompa ahemafo nyinara ajo banche Sompa hene nyame yadma bobo ni nyina minkuru asefo ni nyina matenase wate mea me wa ha matenase amamo de ebesi wa kura bia ase mama sonte de ebesi wa kura bia ase no mama sonte se ye huhu sem aye nsem huhu aye de ebi mpuntuo beba mama sonte me hwe na me davete na me de akọ memeneda kama sem ma me no de na me frɛ na fisem no na eno so ma ya ma wo why and then you may me huna but join me on Facebook wa ho na okay fear pre case no better so okay fear pre assemblyman na me friend na okay hand your picture me no me nko ho na me maka kire wo say ye dwumadie no ye make sure say ye be cut the bottom of the issue na ye hunu say solved aye resolved na ye twa so sa na me dwumadie tie me target ne me target a ese me hunu se me hu issue na I identify the issue na my solution na say research the findings be how I close the gap of the research what I say enti enne me do abekọ fiepre sao kai say time wa 70 years Zimbabwe for begu hanom radio station e di animu ye di kan na ye di asem na chia kopem say regional minister regional security council MC bajoya we ye di nkoma ko down to assembly members including assembly member odi obi ayi krata akoye hwan ma ne ko fan sem ba ye o nyina agina otase MC so kasai later me ko nananom ahemfo mo ofie prekobu so so nananom electoral area na assembly member no honye ne dia no a odi letter to say hoye ne dia no me beyi edi a kire se okwa 1 esese mo ya amamre ne amane 2 ese mo busa sa assembly man ne se edi ne ba ne tirimu a eho enye ne electoral area odi krata to so no na ye assembly man e wo ho nti wo mo ni djuma e wo ho 2 se okwa Facebook se si a na res fa me ko ho okwa Facebook se si a uhunu se time a ye boa ya wo mo call ye ne pacho join me se wa hu Womu koye no na omu koye na omu 2 bese 233 about 435 na ye wo ho minimi team ana ye de Sompa TV Sompa camera ye de ko gina ho na wo hwe asase no the one na city first e meyi a kire wo sesi ahwe de ono mo si aye no de omo aye no sesi a ne ko Sompa 98.9 FM asase no mo funtu ni sa woni de omo ye wo ho eye janan bia na omu tuye na omu je omu na wo mto omu wie na omu kata so na dua na omu je omu na wo so na da no ntokuro 1 2 3 4 e wo ho chese na omu senso na omu aban na omu de egum omu wie ye no se omu disinfect ho so omu de aduro be na egum omu amfa aduro bia egum according to checks any expert amene ne ko ho na omu kata na de no egu so entuma no nchumanu guso de etoso mienu ada toilet facility omu tu ni say ya bi e ho a ene de o manka taso kra eja no ho ekoye eno achi obekọ no o matutu amana ntokru tukom tsasabia buru ya na yetu ya nuanum kramofo wo mo aye amubia ya no na watu akwa na watu akwa minima de kra na wo mo ye wo ho a o mtutu sa amana no ene ntina se mi di akire hu ni se wo mo kode na ajanan bia na wo matu wo nkata so a won hwe ye de corolla ana said the malaria and I said the yade beba because a hono eben akuafo a wo mo edo eye fruits and vegetables wo mo edo eye crops enti wo mo tu ya na mo de badwa so obekura wo ho a otebo fra pe ekom de na obedi enwansa na besisi so no echena na enwansa na kwakosisi so na afi wa fa health insurance na odeko enti e kai sen ko mo bo no obi ho no na Zimbabwe fu agya nan bianti na obi de abagbenya cholera ene na medwene ho yes analysis na assembly member na nwene nkwa akiri nti onim de oka na okeka de openom ene nti me kona na no makachi ntia na me kona na no makachi na makobusa se assembly member na ni amoho sem eni dwaesem eni amuade honhom amamena ni amane esefata wani so no ede na mode aye no ewa na no mahimfo anim na afei obiya de aye afutuo ede ama no ho se untimi mfiti preko sa wo ya assemblyman ya to abade amawo eni ntini se ukoji sikao se wankoji sikao so onya achede so ya asore bawo mimi ntimi nkyire mini adanse adekura onya ye na adwene bawo tirimo no na wakokyere nananom enti ma men kofie prekronte hene ho na mene nana kronte hene eni enkomo enra
mo a mo hwɛ Nsem Sisi the real Nsem Sisi no ye ma infographic ye ma information na ye the picture aka ho ene ti na no ene nra metena se no na me kyerɛw krom ha say some areas bi a wo mo wo agyanan bia wo hɔ a agyanan bia no sakawafo okotofo scammers a wo mo de enduro afra no wo mo kɔ hɔ kɔyɛ wo mo niema bi ene me ne de ɔte agyanan bia no so baako ebedi enkomo na wobɛte nsɛm ɛwɔ wasom sɛ na no me picture bi kyerɛw me kyerɛw sɛ bi mu firi brekum bi mu firi wamfie baako firi nsu atrem ko Facebook na hwɛ ade sɛ wahu agyanan bia we ade na egu hɔ paso join mo Facebook ɛyɛ sompa ade na egu hɔ no ɛyɛ agyanan bia so na nneɛma na egu hɔ no wo de hwɛ ne gyi na we kura egu hɔ no ɛyɛ woma ehwe ye computer so no mo brofo no de say MCR yo me pa mo chaw mo mfa nchemi woma ko mo university ne ye de efre mo IT fo ani Facebook wo MCR fo woma de kala to so se no maka no ma fedi no enema na hunu wo Facebook no eye janan bia bi e wo krom hwese ya eho ena bi mu kotena se na wo eye wo dina ene de won fa nipa no ne biewo wo mo no aduane no mom afiri wo fie na aduane no ɛyɛ special aduane nya wo mo ne ayi ne bi wo mo hyɛ noa wo mo wone mo amode noa na de abetena agyanan bia no so na wo mo di enema na wu no ɛyɛ nema a ɛyɛ emma pade emma mo pade da bia me ka kyerɛ mo sɛ mo a sɛ bia buru mo konfikyire a mo yam ho yie wie kyekyere ya saw no enema ekoso ewo area 2 agyanan bia no so no owura beho enema ekoso no owura beho bibi koso o na miwia no wie a ene wo mo yi fom bi wo kurom ha sei fom na wo mo yi ye no madwene ho amente ase ene wie yi yete ha ya na news editor Dennis Majo ofira yen Yambrahim si yamra Isbet. Yeko Isbeta. Isbet ya papa Sambeneta. Nyankopon da Roma. Papa ya mani ni mudie. Wa mani sika. Sika no. Papa ni dibi atoka papa demu. Aye. Na papa na sansu dibi abie businesses. Ama meka say. Papa ni pa. Otua wa maka no. Seminsura. Meka say wa mbeburu 500. Eko 600. School. Hotel. Filling stations. Chase enyuma papa ya bie wo kurum ha say no. Enye nyuma ketwa. Ye nya saafo no so maku du ewo Sunyani ha say ya. Kenya sem kota ko Facebook ya de o. Ko Facebook o tiefo. Won se da bia mbeka se mekasa. Menkasa o. Ko Facebook Sambanet ho ena ye wei. Papa na wa bie nyuma. Ama chartered accountant, ama PhD, ama degree holders, ama carpenter for, ama woman any certificate anya BBS no. Ko Facebook mbachira wo de esi ho nne. Enne, wan class na esi Sambanet fie ho no. Onkoye gold ho adwuma wo. Onko wi aba wo, onko kum nipa wo. Ote, me bachira wo de esi wo de ko Facebook na hwa de. Wan Facebook Sambanet ho na wo mabuso pan na kasa no. Sambanet fie no, ena post for police cars, beya se enan ekonum atwa Sambanet fie na ewo international conference center no, atwa ho ahia na onima de konti a asem ne se me ka kire wo a owura beho. Na wo wie a na me de atoto asem bi ho. Ma me kwa ahoma no so mra sesi a ansa. Na me ko fiepre, na me ne na fiepre konti hene adi enkomo. Efa assemblyman no a na me kana asem no. Nana kusi donyina ana oye fiepre oman kakraka ni nyina kro ni nyina ti ehene ti efeni kronte hene ono na se nana man wura eni ho a ohe akire edeman ntimi kase ya professor oba adwuma gidigidi ewo university kakraka ya de ahye ne nsani nyina no nana konte hene no ohwe akire ewo fiepre enti ko Facebook na hwe asase na wo mafuntu no fiepre no nana Sompa FM suni maadwoe Nana boko na mpacho ade chi yeyi ade asen no nana no matrankonya ne ahemfo a wo mo ehye obrempon professor se chem ne hoye o nyame adom nana no munyina bia hoye pa ederade ase yema mo tiri kwanso na yema
ukronti himanso trinkwa ene abat na se Fiao nana medamasi. yo Medamasi sen mo so nana mo de mo ni munya beta chi. yo yeda se nana wadaroma na yedi nkoma fa Zimbabwe fu a wo mo eba kwatwema abato empeso aso ma assembly member ehonye ne de atwero krata de koma Zimbabwe fu atiefo ko Facebook na hwe funtuma o mo funtuma asase na janabia wo mo eja no ho ekoye nana yene wudi nkoma ma o ka se fie de twa mo yi assembly member no mo be friend wa himfie nana se mutim friend na ekosi sen Yo afra me de chia ema yura obronpon professor Sompa to fimienu. Nana no matra kunya ye premanya na ene menyema wa ba foforo a na no de ode mo bebo ayema yesi no shetri nana no kre ohene bae me hye mo bo se amamre bia obi ese ye bia no ohene ba nya de se ye se be mo maso bu wo ho ampa branche no ye onabo ana ni kubu bo frata semre mai ye invite na himfi obae okay daddy na sultan council no nyina so bae okay including other sentiments for be nyina be bae himfi ho nti na natina ne dem ema obisa ya asem no nse mekata mu satama asem ne be na na tu kwan sure okia ne na ti kwa mana ne kakra sure yo bae no onso betina se na do ye ne di nkita ahudie wo owa kwantum yo bae se san brifu na se no nyina in fact afena anya ne de wa mfa ye tia branch ni bigina ni mu ho edisa ni tumi kro wa ono timu ema consent letter say baby a microphone pe bia betimu nanti go fia prekurum no abra said you no hene ne natra kunya yewo kurum no ni mu ho he ne abusia ne kra said you hene ne sudi ade wo mu no bia ni mu ho he no ejina ni tumi so de ma ta ayi no akwanya no ti o keke bia mfa no de be yesu beba ya kra ba be yo bank answer school no ba be change blackboard na be na marker ba sa che bo se be ba bi si dana wo fear to bank answer school so ba bi si school dana ma be no hene ka se ene de bia no e fine ihia ba da no nche se tebiu obetim de mra a che wo se nti ne ko ba en se nananu o hene ni nyansa mu no echeche ya dana no ka se amamre kwanso no ye mfa mi akwa mi kan bi sa na se ona bukubu isu na o no dia na mko ye o na ya nkonsu bia ho anko yi bibia titutu na se the final determination wo hene ho sino hene ne mpanyimfo bi no se abrantie no onko achi amene sumankwa hene no na benko bia na okoye saade no ye izini gampo upie genfite upie dia benko twamo jangwa asase nko yi apaye emfashi na aponka ho na benko bompaye na ka trebe se ti ameno se bekwa tebi apaye na beku yino benfa na ne bi nkaba no etitwa na ne nyina na bentungu asase no so ensre na no mo se na ebaye no tebi waye boni etia yeso tebi ni mamamre ni amane yentina ma sedia nye dem fowo fi ansane yakwa kudunja yino yakwa kusha yesi ho nti na ne kobaye no mo na maya de na fayeko square obi babu sase DNT a enkura wo musua mamre ne amane babu sana na kontinue DNT a nananom ekwa asase ne so na eye professor Obrempon se wo mkoya mamre ne amane e wa asase ne so ne tikra ye koye saade ne se 1 nkrofo no benya Ghana fo sure ena 2 baba en so ba maye na ase nti ye ni niema sana mo aso sentrefo mu ye aduma in fact nanu no mebo ma baso wanyi fie se aduma mo ye no mo bo ye pa bibia se panie kra na to fo na mama ya so ti mo nti amamre kwa so de ye nti ni mpenyin senda se don sa ko she imuramu ye sa ne ma no ibi kra wo kan se bi ye bi sa ne ma nyina se na ejanam bia ben kra na wo ho a
he said you need to also the so the dancer boy obey we empo info kra ma ya say enye ba bia kra say bi onipa wutumu ja wona ma na yi ana wutumu yi ba ma na wa de tere wadun so agu aban bi o kra ya nso nguso esan say aban ni bebiri o wa na na ye de yi nuru ye de ye before the di nuru biduro ni di nti say bi o aban bi o wa ye te ye na na mo te de ye e de sayare na wasan ko ja wona aguso a but inform yet I say we star wa crown ne kokomo so bo so ti amamre kwan so no na ye se niam e course no na nanom ye nyansam mu no ye tena se dwene wo ye mu se antwa yi enti na ye se ye ma amamre ne amane bi e daadi esan se wontimu enko sewuram obi ye nim krofo na ti wade ye nte be kasa niam e course wo ho no se bio menu nyina akura gina ho a na be bibi a ye wunya be kire nti na say ye so ye pa asase na chew se na si ye no na nanom ye bonyo so dempo se e bi odi kan be hu ya anka amamre kwa so na bi anka ko yi apa ye bi ansa na be wura asase no so enti tete no ana ne nyina akura ensi entwam se bi a obi be ba kurom tetina na se bi aban sinemu bi ani ba bia no obia firi ba bi ba bi odi kani wura ye oyini pie ana se oba hima fie o si atiame so na ba ko oyini ho ene oyini ne mpayifo akotran se bi na na mpese be di duma di si wukuro no mu na na ne mpayifo makwan a that time no na de se mpaye bi e se bebo e de ma nipa no se o se na be ya aboni bi anya de enti wukuro no mu no na se wa ye sa amamre no na se wa nye sa amamre na kuro bi wo wuwa mu a wo kura no ba bia be wura no wontimi nya den ensa amma na fi bi boni asia bi di afi na ba be sere na nanom se yenko yi apa ye eni tire ma ye se hu se be di fi aka asase no enti na ye se ye so mpa ye bia ye se ye bo e de sere na nanom se na be ya afodie no e ma ye so esan se enti ni ya hye mra wo kuro mu se de Ghana ha de o musko bi ya se mra se ye modua wo ni krum ubobia na nanom amamre ne amane bi e wo krum bia na ye se na be ya boni fufu onye den ensa misi esan se ya titi bebre se obi bodia na se na nanom e bia ya aye ha ne ye tase ya won sensen ba ekwa busia na so na oyene na wo ne mpanyin wo krum no so kakra tin fa mo ho dinina mu no na nanom tena asia na obia hye mra woni kru se ye modua na ntia ye de se magina na ye de na ekoso a entiri hu se e se tusa na mo no se ne be ya kru no de ne bia nya de emam empo ya kan ya kosi abrantie na no ono so kranka grufo bia je ne krefri ni nsem no ni nyina na se ye ya amamre e bi epata asase no se niema ekokoso no na nanom de yakuma empe nti bibi sa no na se abrante ben na nka omoje ne krefri nsem omoye ho amamre no abrante na ono so dadie no ayi beto me eye piami ni mo beto me wo kai mbesi kwa na so na belo ko wi azontu abrante na do ko wi a yi na omo no kakra no so moja igu wo asase no so no na ye se na nam ye bo ho mpaye esre moja na agu fa no se ja na esi no se na be ya bibisa anya den NCBM tini nyina no ye yi ho apaye ewo ho mo nana se ye dwumade bi se na mudi a kire se ya eya na mekra ni age saa nyankopon onhyira na wadaroma amamre no wo ma wie ana se mo date bi time bi ultimatum bi yi chiame na kwambi sa chiame nti wa ye se ore Friday na be kwa koye amamre na afi ho okay na namba cho yedas yo meseme da wanse nyame shira mu ma ye aduma ma ye pa ye nia yes yedas say bye bye fia prekronti hene na do nyina ena ene no di nkomo no afese wa hunu enti sebe yen kasa keke we don't just talk
enye si efiti ya ne abetina radio so chokrodo na ye kasa nananem hu se nsema ye ka ne nyansa wom afutuo wom nananom so ani afi nananom yadamase ye di akira ma wo hunu sa mamre wom ne ye beye ye wi a ye beko MC ho no no so physically the assemblyman no ye no a oyusu obi asase a enye ne dia ode ne din share so no say forgery say impersonation and so there na a security and justice committee at the Sunyani municipal or Sunyani West assembly there no moye na obi dia tu no hofo ntia ne no so wuti krom wo assembly member na so yo hene wo yo sofo a untimi mfiti preko na wakobo wa patat na ba bia dan a nyame de nsa aka na nyame afre na obi gina ho ba nyame fre wa ma wasase asase ne ye obi dia ntimi ka so obi dia ye afutu sem untimi mfiti preko a wo se makote asore ana makobie baabi makobie prayer camp na de open na wo ye no ho kro no wo wura so wo be ma ada na uduru na na fie prehina ni mu no wan kire se wo ye assemblyman ya ho ya Dr. Brofofunti matwaso me de me pa ne de mahunu no se na nanom tu anamon ama asase na na yafuntan wo so no ko Facebook na hweta ma mba ya no de wa no musugo so wo de wa hwade sese ukọ kuro bi so na ukohuna de we ya. Can you go to Italy? Obetimi akọ Spain, obetimi akọ Nigeria heya na wakohunu se Ghana fo akọ bawuram wo de ko Facebook na hwade wo de wa safe na uhu bi a ko Facebook na ko hwade omuntitwi omuntebrofo Zimbabwe kasa na omote na ayete Zimbabwe kasa na bibi se yakoso na santrofo adi akire ama yahuna enne ya nanado ene aban ti see something say something operation see something say something na ma see something na me ka something na ubuafu ada na office omunya bonen o de ma mentwa so eye ahia na report na so enti de me pa na manya me target radio no target station ni target ene de na nanom aye no asa ndi na musuo bia ni asaso ni so biom ehu ni ho akuafo ni ho so pa ma menyi de ba ko bi nkire wo opa ma me 2 seconds 2 minutes time ye call ho no ye hia papa bi wo kwan no so papa no o so wate asore e wo area ho opa ma o chia me fa picture ni mra na res be wi a kire wo yehu obi wa asase ne se busan se ofiri hen o se me firi srem na me se wo pedie wa ha o se mate asore wo area na me ye sofo che se nipa na o kasa no tumu se onye krom ho ni and o more dam our mission our vision our aim our objective our potential on nam fie asase ne so and unfortunately ana say the different coincidence you said there no na we mu go na sa branch no so ne nam sa area ho ntu be da hunu nipa timasem ana so nipa nye yete ha ya na yetwetwe nipa de ahye fridge yete ha ya yetwetwe nipa de ahye fridge se nipa tirimu asemu ayedu enti uhu nipa uhu somebody then you will be vigilant. If you see something, say something. If you see somebody, tell somebody. If you see somebody, tell somebody. Maybe they don't know. Also, Buame, the obe who will crop be so I want to ask you. Catch an answer man, some man here. I will Nsem Sisi so. Na men chimpen for I've been in France so. Na Kurono, I have been a modia. Yana, I hear Chilaman and Nanum, the only few. Yana, I hear Chile. Ye Juman Diama Biana National Security and the regional minister. None other therefore one case by so one farm ma Sompa and Nsem Sisi can regional minister bear that and look at the way a regional minister Kasai. Look at how Kasai, how commanding, how directive. What I say? What would the way regional minister act here? Say regional minister until radio so. One farm radio so. Nkayetiana go case ni biasi ha. Nti won say yankasakeke. Afei fami kwa Sam Bennett mon frenya akwa abro no mama me na me wi na mo de mako area 2 atiefo me ya analysis bi na tie me di machi obetimase e na wi yi yete ha ya ye boabo ye ho ne nanka me de nsenhuhu ebrew kana me du wura baabi ana yete se chobo ye pa choko Facebook na ha de wo hu no aye sunya ha ya wo aye Sam Bennett ya papa Sam Bennett the chief executive officer, the CEO, the entrepreneur, the visionary man. One more say si ho. O de see ye no kora no, mesin for plan be so musi ye kora no. O de hwesika be generate e wo kuro no mu. Hwe international conference center no. Hwe cement ni ayo ross ne niema so no anaton obeto bibi o baabi. O de hwe o.
na hwe Isbet kakraka no na hwe KFC hwe filling station hwe Solomon Bennett hwe say schools akase be se nan num a onankwa so mate say university koraa no why na so beti bi Sam Bennett Hardware hwe Tony's Lodge hostels hotels wahu na hwe nipa ba akopɛ o nipa ba akopɛ nipa a wafa wo mo ye adwuma hwetara one media adwuma ha ko aye ko almost 30 hanko o brekum mae kumase mae tachi mae enkrade o mu bie mae nipa ba ko na tie ya wa ha ya na ete se chobo yei papa na wama ya adwuma ma wama binum adwuma ma o mo ye no ni fie hwade ko Facebook na hwade wahu police forecast makomako be se miense konnan saloon car ba ko ka ho ena police fo aburo be se 30 fully armed adaya wo mo sa asem bi asi na me se ei ade an hesam na asi papa wo twa ni pati wo mo se dabi wakwa wi gold wo mo se dabi wakwa ya drugs wo mo se dabi adaya wo mo se papa ne baba oni obi ewo ayonkofa a wo maware ewo abruchiri ti asem ni yewu na sa aboga na eye Sam Bennett ase no one ne yire na nya problem me no nkan fa me ho na problem na amanya no enkola abam ena wo mse oba no e de ase no ko UK aban mu ena wo gye nkoda no e ma no so mfa ntene fie ena afi oba no so obi se wa trespass o dem fa ne se wa fumo na o de nkoda na baga na ha ena be ma no egusu a wotwe ho amanso na mo so o ma twe ho amanso ama o ma di kan de akokot ne ho nkro ne ba na de nya ko be kirim na no na wo so o ma di kan ba ye operation bi afa nkwada no ho so o ma bagye nkwada no so o ma be de yo afai enne de ti ya ne se asoja aposifo fully armed na nya nna nka menim se o ma ye national security o se o ma ye hifuo bi mu hihya asomade na wamanim afu wahu enti dia make kan say hwe nipa oti radio we 21st clinic and a friend Terra One Media no ogusi bia radio station so ya na egu asisi akra ya ko 30 say ye benya sompa brekum enche sompa doma sompa tachiman and others and a friend Terra One no or your entrepreneur ne so se any Sam Bennett a wo bia enwuma no nti say any party se Terra One Media CEO se BBC pa yen creative fear and panic sa papa unimi ne health status na adanya wo mo se ne ba problem bi enti na ade nti no wo de ti asem na so wi a me ne ba ba toto se case bi simple ho a one aposifo a wo maye fully armed abodi seku ha hwetuo wo de hwe ko Facebook hwe ye baba sia police ni na police wahu hwe so wahu camera kita no no eyam ne fese camera ni kita no na hwade o the same police fo we hwe nipa o hwe nipa da sane na ombo no sa no hwe o wo de hwade hwe ko Facebook na hwade hwe Sam Bennett ne security ne bodyguard said na asi must a person be beaten in this way o de afa ne se bibia si wafom ana wadi watema hwe na mi bebo tape na kire wo hwe de wa police ni etia Sam Bennett udi ne bodyguard ko no say oh massa hey go back you go back or Sam Bennett go back abra nyo betumi awo obetumi afọ wadwuma mu original commander say nyo na say ope police ya na so ope entrepreneurship a Sam Bennett betumi afọ original commander adwuma mu if so the police adwuma to ncha na o ya accountant obefa na adwuma mu why do you be shouting at such an entrepreneur? Why? Because ushe police atade ya small free senkran yo se kumasi yo se national security NTDN enti hwe de wa wate Sam Bennett hwe o ohye police atade ohye che bi kura abona sumade ohye na sumade minim I know as a former security personnel say oko national security a
ya wo binum wo ho a hyɛ da binum kra rasta o da say binum ya hyɛ da jom so mo hyɛ amodi se ni kuha eno ni for special purposes ya do mo special places in case bibi si no person mo disguise o mo yet said e bia nkrofo bi ti a ya wo police fo bi mo national security ya wo soldiers bi mo national security ya wo national security bi mo so mo hyɛ civilian I know it but in spite of so ya national security ya se bon wasum anaja wabaji se kuha no enkyere se o ba be operation na se nipa na foma get a person be the person brutalize the person hwa enti sa timwe wo ha a empanimfo se panyini bi na frɛ wo mo se hwan na frɛ mo wo mu a anti mutimi bɛche single person every ne cubicle a your bodyguard to entrepreneur era ye wo wi base e wo zongo so ha ya sabi yenya posifo o mani adin ti sese ya enti wi fo egu zongo fo anim asese krom han panfo mi busamo enti se panyina on na frɛ asoja fo se onfa bail mo friend say bailiff bailiff a ode sermon letter every kumase eba no ne ho asoja fo ni bailiff a enkura mienu o enti a sambenet bad se wa biti ye ode o maba no bailiff ode sermon krata ebra sambenet no ne ho asoja fo ni o ne ho ntokwa ni o ya twetwa nipa hye frigim e wo krom ha sei ya twetwa nipa nam e hye frigim e wo krom ha sei besi nna no yanti ho hwe nyame adom na wo court hwe nyame betua nipa ka wo gan hwe sambenet hwe look at how distressed the man is this afternoon hwe papa panyina nti se wa bo braduru sei nipa hye na se otu omoka e ko be se 500 to 600 e wo Sunyani hanko o other places in my na ne ba fom nyako majo mejo so na Poku na oho te sen nyanko pa dumonti me ho ye pa nyako na wie na ye news editor Dennis esuma wo se free newsroom tempestuously na call Sam Bennett CEO na borosa na so na bibia si wo ho ona wo call ho pa church e for monko Facebook obi na yache no adne ahye GP 321 ka no ho ya efi no menya sure say free tema am free tema be free kofodia am free kofodia be free nkran bajoko Facebook na nyako na eba my the vivid report no nyako dia na yehu ewo Facebook yi nana yamma tiefo nyina jo ahefo a wo mo aka ye ho ewo Facebook so yamma wo mu nyina jo amanfo hwe free UK ebi adikan ama me message abia wo mo ti asemi wo Sompa FM ene Sompa news edimrein nti ama enen komo no hwemu no akwa itire me be den so pa nana sabie ukaye no tempestuously temu for penny esoma say abeto jase aposifo bi abegu yera Sam Bennett ni fie eben Eastbet Hotel Eastbet International Conference Center ho enti Sompa de the ba say ye be som asum ye enti yemfa ye ni ko atwa wisi a ye hene santam ya no gba fie nkohwe na ye kan yanka se omo se na mom ya ka se Sompa se nana ebra Sompa ye kodru ho no usi wo kwan no ho na onanti akowura ba bia Eastbet International Conference Center no wono a mami nkamfo nyini unyan Eastbet Hotel ho na nkata ekwan ka kre bi na da wontam obafa Land Commission for dining say ho no wakowura uwa Sam Bennett ni fie ye ka ho asem wonam kwan no so kɔ no won so ma biedie mianti antie bi flowers fefe bi no mo ta flowers fefe ya uka ye ba kwa ase na police car na apolisifoɔ ne timu a uhuru wo mo enkyɛnkyɛn ne de da ho mo friend pick up nyako jina so kakra atiefo ko Facebook ene si ho no na yasan so atwere ne mu no COVID-19 COVID atwere ne mu no COVID-19 registration number no rest de me call Sisi atiefo ko Facebook pick up na wo ka no ena esi ho no ya atwere ne mu COVID-19 be in registration number no GP 321 nyako to aso free ho
mo enti saka na ya che ni COVID-19 no nana nyago pick up ni emienu mienu na ni nyina posifo ayemu ma nyago mi hu se obi anso kitatuo posifo be se 20 o mugina ho no de operation covid safety operation covid safety nyago to aso firi ho operation covid safety car no e dey no type ni fitie no na mienu okay na ba ku gina aka kakra bia mu adu is the conference center ho ano ho pe bia wa kire center no na kire dia egu no na apostifo ni digu car ni mu eto wa wo me de wo mu kuka wo mu tuo tika ni mu ejina faato afei ukodu promises ho na nkasa apostifo car na eto se printer no ade yanko Facebook na yenhwe o hwe isbet conference center ho na ya de mu ho no be hu se ta ka na aya COVID-19 de pick up no ba ku gina ho na ne nche so ba ku su gina wa no ese printer ai tuntumbi no tuntumu no asa mo de net bi ajeje ho na regional police clinic go ya siwe kura no asa wo mo wasa aka type na bi pake ho taka we no enti Sompa ko du ho no asama ye bisa ye nua no sentrefo ye koto wo mo ho kane ni se na dia na esi na obi anim de ekoso efise na apostifo no akoye se obampani akufo ado abasinyane na obekasa wo Sompa FM enti ebi begina Sompa sie ho ebi begina penkwase traffic light ebi begina go filling station ebi begina Sompa office where the tonton beverage salopa no ta na apostifo no mu gina no akoye awura dinya ko conference center ho na ye gina ho ese ekosema aduanan de kodorhire baako no Sompa FM enna ewomu ana osini baako na wopie dia free yewa family ni si ho na waba Sompa FM womu ana baako opie enti akire no enna yewa Sam Bennett ene na busiafo kakra ene na lawyer fo pie free dan mu ana aposifo bia emususu ye sisi se wo mo ye emumpanifo na wo mo de na wo mo hye me no ya taade e be ka se mufti ni bi aye bosi taade fintu ni bi okay na wo mo pie ye no na abusia kasa mafo e fe no ra enet esiedu na Sompa ka se boye twe efidie kosi na no se ye gina hate yes apostifo no huna ye ra Sam Bennett na so ye baaye no ye hu se wo mo di tu asi ne kon ho wo mo gina ha bebre kokura tu asi se de ala vanyo ne nkonya ntokwa na wo mo kopata ana se entokwa na asi wo boko e na wo mo kopata ana se fulani fo ne adefo ntokwa e na wo mo kopata na bi na asi e no se womo de wo ho mo ka bi nshemu Sompa FM enna aposifo yi a metwani mfonyini akire wi wo ma so mo ho ka ma so mo ko match e wo do ma hinkuro wo mo bediye wo mo baaye no na onwe bi kura krata a wo mo susu se oye koto na asoma no se won fan saman krata enfamre owura Sam Bennett na odi krata no eba enkobi ho bia wo na mom apostifo bebrebe na ebie tie no enna wo mo abusiafo no yafe enna de se na eja ebi ankasa na beba se ensama krata de ye de ba sebi o amanfo wo bunu amanfo wo Sunyani ni nse owura Sam Bennett for your businessman
manfo ani hunu na dwuma a ɔyɛ a sɛbi o pani animu a wonku nipa nhwɛ fridge ni Dabida. sɛbi mpani animu a wɔn a wɔsunyane wɔn a wɔbunu ne nhwɛ yɛwura sambenet ɔntɔn cocaine nti adɛn na posifo bebree aba ha yi nana ɛno na abusua katamafo owura ɛnɛ asi ebi bɛka sɛ yɛwura sambenet ɛwɔ ne babaa bi biribi nti yɛntumi mfa ne bi nti gya na saa ne babaa no wawade ɔne ne kuru na ɛte UK abusuma mu ɔhema kurom na abusua a wɔn teɛ no nyame andi wɔn aborɔ wafo wɔn yɛ funu mu ama nkwadaa mmiɛnsa ɛna ebie mu ɛna baama owu afa baako de ko nti aka mmienu na wadeɛ deɛ biribiara tumi si wɔ aseɛ ɛnam sɛ obiara tumi si eti ne nti ne ho ase kakra baa wadeɛ no mu ɛna ma ɔbaa no ɛde ne mma abɛ Ghana ɛna bɛrima no nso ɛwɔ the UK eti bɛrima no ɛna aba sɛ ɔgye ne mma na nkwadaa yi a yɛka wɔn ho asɛm no baako wɔ mfie 9 baako wɔ afe ɛne bosomi 6 okay enti bɛrima no sɛ ɔgye ne mma na bɛrima no ɛde asɛm no akɔ kɔɔto sɛ yɛwura sambenet ɛmpɛ sɛ ɔbɛgye ne mma nti kɔɔto nni n'asɛm mfama no tie yɛwura sambenet abusua sɛ sɛbi ɔhene akokora ɛne yɛsisi no na ɛnyɛ ɔhene aberanteɛ pɔɔto wɔ hɔ deɛ a wɔn mu ha wɔn ho ɛne n'afe no ɛntwe manso kɔpem sɛ kɔɔto bɛka sɛ gafe sɛbi ubibia no ma gyewadeɛ fakɔ anaasɛ kɔɔto bɛka sɛ ɛwanhwɛ oyiri yie na wɔtumi gya wo hɔ firi UK baa Ghana nkwadaa no ma bio no owura sambenet abusua sɛ wɔn mu ama wɔn nsa so twɛn kɔɔto akyɛmu biara a ɛbɛba yɛ kɔɔto bɛka biara wɔn bɛta akyire wɔn bɛgye ato okay nanso so wɔn mu nim ɛnɛ ɛyɛ deɛ ɛtɔ so mprɛnsa a saa bɛrima yi a wɔyɛ owura sambenet n'ase no wɔde apolisifoɔ yɛ bi abɔ wɔn asom ebi wɔ lalas ahyɛ wɔn ho kaa ma aba ne fie ɛnɛ ɛka ho mprɛnsa na wɔn nim sɛ nti a ɛte saa na wɔkyerɛkyerɛ asɛm no mu wieɛ no ɛna Sompa asɛm yɛyɛ sɛ daabi wei deɛ nsɛm sisi nti yɛmi nsɛm nkɔ ahyɛ ne yɛwuru nsɛm nko a ɛsisi ti yɛfiti aseɛ dane yɛ ho anaase kakra na Sompa asɛm yɛyɛ anaase kakra no deɛ ɛkɔte yɛ ne sɛ saa owura sambenet n'afe no na wɔne ne yere ɛware wɔ ohima kurom no na wɔde ɔbaa no fa yakayakadeɛ bi no mu enti ekoduru mpɛmpɛnsoɔ bi sɛ UK man no mpo ne han dan ɛde ma awuraba no a na wɔtim Sompa FM nti na ɛsɛ sɛ bɛrima no efiri ɔbaa no nkyɛn a na ɔne ne nti fie baako mu okay na sɛbi efie ne fie ɔbaa no huru ne sɛ sɛbi ɔnni hwee koraa deɛ ɔba Ghana ne papa ɛna Isbeth ɛyɛ ne dea nti wɔbɛduru n'akyi a ne koko kakra a wɔbɛnya atɔ adi afiri nana bosom adwom anaa masom deɛ ɛmmɔ no nti wɔn nsa mmerɛ n'akyi aduane wɔ fie ɛna ma awuraba yi ɛsan baayɛ na yɛpɛ sɛ nka apolisifoɔ ko no a wɔn baayɛ no yɛne wɔn pani a ɔdi wɔn anim de wɔn baayɛ no bɛkasa nanso so na ɛkwan ni mu ɛma sɛ wɔne Sompa FM ɛbɛkasa na deɛ wɔn no sɛ efie da a etwa mu no ɛnura ekyi fie da ya owura sambenet n'ase no asɛm a wɔde akɔ kɔɔto sɛ ɔgye ne mma a ɛwɔ Sunyani high court nti yɛntumi nka bie no wɔde asɛm n'asan akɔ Tema high court
ama tema high court no what in Saman Krata abreye Rasam Bennett. Ama every chidwoda I chair we know. You Rasam Bennett no I afonso womo a response at the court tema ho. Enti court on Samai nipa wo ba ya nyako jina mame se Nsaman Krata na Yeri Rasam Bennett a lawyer for no na kire se asam na wo high court Sunyani ha sei no ye papa Sam Bennett asew no wayiko tema high court ana mo na se be man say asam no tema high court enti wakosama no tema high court that Sam Bennett ama the lawyer for so woman file woman defense and woman response pepe enti acheye mu no woman was say that court no that first time no 23rd September 23rd September no na woman train and it say and no go day and no problem woman say we ebra woman say na one woman tena ase no and na believe no be ka say ya sema say dey twemu yente shi free won say nti emrama ya kwan say ta wunya waje say ubeyi asem na no bia ye to awo ha and we Sam Bennett lawyer for ekofisa enkrata e bia dance say wo ma file wo response nyina de kire court bailiff na wo ba ye no eti bailiff no ji ye no no sha se tema ho ena adanse die ba say ane wo ma file wo response bia na nie on to me emma posifo no kwa bia so say enkwada no fie ho a obefa wo mo anampo no wo be bu bia wo fie ho bio na say obo kan da no wo mani ekotema no wo be da ne wo mani ekoba bi ku a wo mu firi ba ye no ena na obi nim asem ankasa o Sam Bennett the bodyguard ne ba ko ne mante ba ko a wabbo budo ba ko obi nim asem a wo ka ye tantrafo gira ho obi nim ne ya wo ye ye hu ya ne say aposi fo ya bawura da bia krache no e ne security post ho no akotwina pie adina ko hye ka na nyako gina ho atefo ko Facebook ba bia nyako aduro no ba bia security man no ehye no eho na afema ma hu se eho ye nyako ti aposifo no o ma yire Sam Bennett security man no ede ni wura wo mo ka tuntun no no endi Baku fo a wo mo de ko check na police for 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 obi akitatuo Vladi Nyankopon no enti na Poku to bo afa wo video on say baako hye atade hu say green o say blue so aposi fo no baako hye baako a atade baako hye blue ayi blue Lacoste bi sa na ayi e friend say your friend is saying bulletproof brown ebonachi omode abla okupa branch ye na free to kromu ho no and you say so your bodyguard ya ye be kire ne pa so ye macho ye be kire no Vladi Nyankopon Ghana you are Sam Bennett e di kire say na mo de ne ko he what are you taking my boy to what has he done and the post me back nyako esa nana twaso enti you Sam Bennett e di etie bi se bisa ta posifo no question say na mo de ma branch ya na ko he na wa ya bien ena the lawyer for ni bisa say tempo to ya bibia e kwai say so na ya fa so kire no enti wo ma muwa you Sam Bennett bi e tire ko bisa wo mo ko de na ko he no ena se Facebook post ni ba ko text here businessman here we see is that hotel no kochi nyako gina so rest oye adwuma no ma ne yefe ajefo we de mebo am watie bi mebo ne sesia mo watie bi nyako gina so kakra ma me tama o mokochi ne bodyguard no mpacho so unim Sam Bennett ya ebi ade wu hu no but papa na nyini yie kama yame adom ne ho so efe na hwe papa wanyina duru se no wabie ade ente sei na aposifo ente sei atwa ne fie hu achia
na enkwala mienu na o introduce mo de me ba na kwan no police ni na okeka sansem no pacho ko Facebook na hwade on na hye eche nya ko na hye che na o hye che brown pacho na watiri tuo no de hwesa Bennett so ai rest bo mama me pen west no nya go jina so kakra mama why sa video ni tie atefo mun tie choice of words na a free Nyago enti go back omso ye den no police na okeka sansan ni kire Sam Bennett no on de o sacha na o training sano na o training sa akeka sansan we dia say businessman o Sam Bennett check no kochi we are hwan kochi go back the ena o should be you know who say o baby she sit be oka yera Sam Bennett na lawyer for le ho enu wo bi sa fe sempo kachi na ye boni a enti ekwase na ye fa so ye kire no enti wo sha na ayo mu nyina wanwan ti wo se yera Sam Bennett o koka ne ho na wo koka ne ho wo man fi kura na ka no etu ye so wo he video no wo Facebook so wo mo hwe pa rest break kakra me sebi kafra de otwitwa nipa she fridge de otwitwa nipa she fridge de otwitwa nipa o she fridge na aposifo firin kran baaye ma no kwakire ye ba bia osie nipa nsono ba bia osie nipa brebo ba bia osie nipa akoma ba bia osie nipa pasa na suspect sempo onu ena watwitwa nipa hye fridge no ya chi ne de na kono mi wi ba ba yi kwan mfa so mo che ya chi ne de na kono se wo hwe de we a ya chi ne de na kwakotena kan bra na IGP Inspector General of Police eka hu bia ya chi ne de na kompo no de otwitwa nipa hye fridge no sebe sa yakayaka de we sa tantan de we sa sebe ensamfu we and on law me who read kwa me fan show kwan ya fa so chi nipa we sa nipa no po ya nchi ni sei no be a sabe all guide entrepreneur wa be adwuma ma nipa thousands of people na se na no afom po sa bia wadidi watama look at the here sabe ya chi somebody who has just insulted they say he onku nipa onye hwe adanya mishe prosi atade afiri nkran mishe prosi atade afiri kumase mishe prosi atade afiri ayitema mishe prosi atade afiri no mo se ye de belief abanti akwa na didi matem hwe to aso nyako yo enti nana wo mu akrate ne saa ya wo mu sunsum na ti ko se de enu achi Judas ko yi Yesu ma ya na wo mu sunsum Yesu ati ko no ene ne ko hwe ka ni mu Nga Sam Bennett dina ka ne ho ni mu din ko mo nyina wo bia ntie no na wo mo set na wo ka mu tuye na pro na wo to bo aso hwe a ka no ye nu edina message ho na nkasa no ka ne kwa bo hu se eto aso o de video ni kwa ni mu ka bo hu se ka ne ko no eye se lu ka ba ko so ka ho mausa kana net wo no mudana hyem na atu no ena ayi pickup ba ko no so atudi akire ena saloon car bi so eka ho nti saloon car na di ayi police for net car no edi animu no mo eti kasia na wo ko tire ira Sam Bennett ni bodyguard na no atade blue no ana wo sunsun na ti kwa hye ka ni mu no
ono na wote sa salunka na air kwa edi ye net wo hu n'animu no na ote anumu the wa abrante na niasi abra na otretre ne nsa na etuo no ehwe sambenet so na ze the one ebu asiafu no nyanko se nyanko pa ma hwe so no na se ne nsa koka trigger na enga asembesi o na the woman say a police for a woman ba o wa sambenet fi ho ni nyina na ba akukura ni ho ali tuo no wode eye bia tutia ye hye ni botom ni nyina ye de sabio ye de kwa akono akotse akonfo ana se ye de kopata ntokwa ewo ba bia ntokwa ni mu odin de mo fe no AK47 na se de to ni bie no no mu obi akura ni tu a asede biribi be sinti mo kan se wa ya alert ana adaya wo mo di belief efiri kumase e de samankrata e bra Sam Bennett enye sa paper be leaflet anansa memfa ne pamphlet a eche envelope brown mu no ehun posifo kasa efiri kumase ba ye ni won mo asamu a Sompa FM ye bisa be sa bre ye nyi ano any question I will be saying, say, nipa mienu, ena woma wona sabi, nti no wa fia ba omentem, na se be ma ne se medimeba, na se nkwala no, afem no akodi court. Police for eba mu saying, eno ne question na ye bisa busia ne bisa ya, woma so say, eno ti no mu nim senti a, ete sa, on pesa ntrofo hunu bie. Na nyakoi na me ntwa wa no posifo na wo mu kita tuo bebrebe no wo mu firi hen another question na ye perfect be hunu me answer a posifo no ye di eche kakra bisa Sunyani wo mu ye Sunyani posifo ene e bia na wo ye original ye bisa mu a Omo ni regional police command ni mubi. Yabi samwa kaka ebubo batre se. Wo mu frim kran na baaye. Wo mu frim kran na baaye. Kakra ye tete. A Sompa ka se bone Sompa fa ye bi e ye nya ne se. Wo mu fri enkran, so wo mu fri enkran. Ena e baaye. Ana binom abogi seku ha ana binom ehihya asomade ana binom soso anim afukuku tese bimuso ahihya dake kiki tuntum wa munyina ye Ghana posifo nana o ba Sompa FM some passport abrante bi wo he friend Fada Gandhi enti unim Fada Gandhi abogi seno a the person me dia no yem fan to ho aposifo na ba e sa na na bi abogi setie ana binu so abon wo masum na ebide sa tete ma ya suma de nkete ye ko secondary school na na ye hye ai kupa na bi se kupa Sompa FM na aposifo ni bi e so kupa ya wo mo wa abogi se na enam so mum percent enjofo na ewo ho behu se bi omo wa abogi senti no na wo ma sese bibi a uhuru wo mani wankwa na ye sese bi boni nsuma oba ku ko yire na se bi na ma okoyi ye na enjofo ko hu abogi sana eza Abraham abogi se lafi bebe Sompa FM lafi bebe se Fada Gandhi de Fada Gandhi de no na ba ku de kura ba ku bia ofro ka no na hwira no wi aso se sanara wa Nigeria enti nana Sompa FM ta nene eku o Sam Bennett ni fie na o se ono de nka so anka ne ma be ma no de mo mta be ma na di kan di akokọ to de o ti fa ne pen fa nkwada ne ma no o twa de court be si ginaye na waka
and sana your court to Becabiano or the Ayajuma. The mum, then Tia court to Yamua some not the piano. A 24 the Rambo style, Ebony Fieno. I know no person. Ghana phone out to me be some for other manifest. DNT and I come and walk out no. Court in wire, never be a 24 Ebony Fee, everybody who. I know that until I was saying. A bed didn't carry up 24 immigration for any police from yesterday for Cabo Mubani Fee. Not the bear make a hobby. Emma what the two woman you say. That may the person in the car, some people call Sompa FM. If I am chilly performance for no castle. Now, so Bama and set open as soon be a quantity. Over a minute to say, but so what's your passing here? A young Nsem, a young ma, ask them. Now, so the piano. A positive be a shout to my dear. A positive be a job of the say. No one about the beer. Ha, Yago, Sompa FM. but that's why. Yo, Sir, oh, yeah, phone been an friend Rambo, no. we have You are in Shaka. We had in a. Oh, you are Chuck Norris. We had listened to what the enemy. Mo, a be pep, and then call so I was some minute fee, no, I want yeah, post here, I take for Facebook here, post ni abating ketty, here. Papa panyini te se obetumi awo obetumi atua se be kafra obusu panyini koraka betumi ahwe obusu nyina ma bia kan ye so no hwe de awo ye hwe de ne sabe nkum tenetene entrepreneur so aya wo she presi atade papa otua PhD fo ka papa otua chartered accountant papa otua JSS fo otua secondary school papa otua poly fo papa otua carpenter na mason fo a sabe e bia mu wonya nsan kora chen wo no hwe de wo a wusi kasa papa panyini ntise ho aya abanya she oposi atade nso nya wona atua hwe de we asambe na sigina ho nya komeda so ate atefo ko Facebook na hwe lawyer fo nyina na atwa ho ahia tie ade am nim as a former police officer nie ngrofo no mo ba ho no okọ Security Act mu a Security and Intelligence Act ni mu a yewo BNI yewo National Security yewo police ni yewo soldier National Security no womo ena ye adwuma edema oman no and uko police mu a yewo police fo bi ni mu a womo wo National Security yewo soldier fo bi no womo wo National Security tie mi yewo ena police fo na mo wo National Security no yewo BNI fo bi no mu so a womo no womo nya police fo but yetimi dress womo dressing bi Paja utie me. Enti sa posifo na hu se yeje omanim kuha no. Emramu bi no. Tie emramu bi no. Yetimi ma posifo bi ni je omanim kuha sa. Yetimi ma bi mu yempo rasta. Yetimi ma bi no bobo omotum asomade e wo ho. But yede wo mo ko from some special units. Yede wo mo ko special forces. Special places. No. Asemasi hu ampeso omo disguise omo ho. Ede omo ho fryer te said the rasta man for ne, we for ne, cocaine for ne, ashawo for ne, sa for na ye no. Ene ye de national security for a ebia bibia si no, ye de sa for ne fra. What you say? Was born asum bi kura ho nche uniform. But uba so no ye boga, na wa fra civilians no. Na oye ne dwuma as national security. But this style of Rambo style yeje wanim kuha dia ma say for this particular purpose enti ya dia ma wo no enye sa star we say nkora mienu ho a ye twe wom ho amanso asem no wo court no enti momfa ka entopetro enyam na moto engum na dressity sei ma menken kamera no nkire wo ya na mako papa so na afi mawie na mede wako area 2 ote tie mra no wa mo ya police fonte me kind the professional ethics of Ghana Police Service. Sawutie anya crime biya na wo mede sa nema we ko enti sa wo kenkan
the unethical behavior our Ghana police service here. Or say every crime is unethical, but not every unethical act is a crime. Papa police ya mobile, mon pemo service instruction books no na mon kinkan ye. Every crime is unethical, but not every unethical act is a crime. 2. Say oko police conduct num e the professional ethics na. E kire the way we see address. Me kan kire wo. Police ni bia ni wo ho kwan. Say otimi dia akora hye na chi when the person is in uniform. Police ni bia ni ho ho kwan say asomade e bro na so say no otimi hye. Police ni kura no untimi fa perfume no odin ketekete kura engu ho. Police ni nom nsa when in uniform. Police ni udidi a utu channel because a channel a IGP. And the police ni bia udidi a so utu channel to ho. Police ni bia ni ho kwan. Ana security personnel bia ni kwan say ensu oto a onam so no na wudwane. Ensu oto ada so fa bia gina. Ana na mu nemmo. The moment ensu ne to na wudwane you are running at a war front. E ko bantu wudwane. Police Nibia, you have no right to carry baby in uniform. Handbag say police need to mean kita handbag. Dark glasses must not be worn without medical officer's approval. So obeshe supposed to media tuntuma. Just a doctor I can't say we ninti she. And or say no wearing of unapproved earring, whether male or female, unapproved earring. And you said that was special process to do a while. Yet to discuss young microphone. And a 2, a DNSC. I move through Kumasi a bar. Sabi. Me check Samaya any news team checks I no. So I say, when we binum your national security for. And because of say national security no, wamu timi operate surunkubi tesa high court. High court to say, otimi operate ewo every court to be below high court. Sana national security for it here. Wobetimi akoba be bet till bet. Emrana si impossible ya. Kra the regional commander or the regional security officers wamu okrum say your national security. Yeah, by your operation, be say, oh, Sunyani, the regional commander, regional crime officer, regional sumesi. This is what we are coming to do in the next 2-3 minutes. You do her. Verbally, you can, or written, you can. But because of the national security, no, ya mom so bet me operate, and which is true. On bet me operate, uraba bia kakrano. The omoye niu. The amoye ni. The minim and a backcatcher or national security. Ndum so me share some idea. And okura your mom been to me Santia Makin Kayamano, wearing of unapproved earring when uniform or unconditional. And look at the way Safona your mom said to me, incumbency abuse, power abuse. Now, police ni she uniform, uniposumpo. Wakosra no constable and a lance corporal, Shadia woya papa panyina okita my 4,000. And look at the way papa nisi gina. Look at the way somebody ti gina. Sanya no ho na din na ti se papa bia menimu no ba bia. Nka hu kura be bona mana mina to. No akokọ so asem de abrɛn. Na min hira wo. Ya papa sambeneti. Sempo se na te a ndi sei na esesi no. Ada na region we mu kwa na saade we esisie ya. Ada na region we mu kwa na saade ma we esisie mama homa no. Ada na region we. And to bet me akọ other regions na asikafo gugumo no na wakọ say ye the belly for say ye the krata free Kumasi banti Rambo style of ayi Sega na Japade kwa post for ba no obiye kitatuo nipa be 20 obiye kitatuo sabe Chame babo tape we mama na menko papa so na menko di for adan do twitwa nipa she fridge do twitwa nipa she fridge twitwa akura 19 years she fridge ti ne hwewa ti na koma ti ne brabo
eko kyerɛ politifoɔ sa hana me sie brɛboɔ no kyerɛ sɛ brɛboɔ no me de hyɛ fridge ma ɛbɛpro mo bɛkye ne mpo no such a person mo bɛkye no sa Rambo star panyini bia onim sa postfoɔ mo firi nkra baayɛ na wɔmfa ni dia nsafata mfa ma postfoɔ a wɔn wɔ region we mu na officer o tumi nti ebia ne busuani binti anansa ne binti monkɔ yɛ adwuma because mo yɛ national security ebinto dia yia obia binto adan ena mama bru region we mu mutena ya yasa bru region mutena ya kuro ya mpuntu obia mpuntu akoso na anu ada airport ba ko pe ya o mampanyini ba ha obene na ha ko ye ya obebie ma ye ase bus terminal mpuntu obia nkoso kuro na yetim no betim mpuntu a anantwi awe nkrofo ade ayi apolice for say asoja for say atwitwa nipa hye fridge mi atufunu wo kyera ya yesey onti say ye bie coronation park onti say ye bie ultra modern hospital onti say Sunyani regional hospital wo mu bia ko teaching hospital news ebeko Kumasi nkra bia ye news sensational news nkwanse we entrepreneur ben investor ben ana otese sambe na titui so mfiri krom ha pa na onye krom ha ni a so mfiri krom ha na onye krom ha ni ana nka sabi ofiri krom bi so na oba ya nka de mu ye nti ni nyuma anya no anso okukura ko ne krom anya no anso okukura ko ne krom what the economic implication ho se papa wo mfiri krom ha ana nka mo ye ne sense ne ba ebia wakwa akofom ne baba e de ne mafira burochira abanti ebia mfa se wafom ana mo ye ne se ya adwuma enti se ama ye gum no so ojiga se otu afiri ha no de akwa ebia ne krom na nka wo mfiri ha nka wahu de sebe uposi atade na ehye wo ninti no wo de aye ye ka obekasa kwa we wakasa dodo na nipa ne so set se sambeneta oye hoho a opeso oye sa adwuma we ya bi no busa ho se so hwe ade we ya nti obeba busa ho se wo nimdie pa busa ho se obeba na papa panyimu te se na lawyer fo be nsia busa se papa den na asi frako go away who are you go away oso ye hwan sa nipa we se obekọ na busua mu no na mempa ase kura ye mene lawyer bedi nkomo na mi bo ade we na yadi nkomo sisi ya ai na dia asem kureni na region ben kureni asem we dia nu wase na dia asem kureni na region ben kureni asem we dia nu wase ose na dia asem kureni na region ben kureni asem we dia nu wase ose pai na dia asem kureni na region ben kureni asem we dia nu wase ose pai ampa Onio Nana Poku piesi atnasi onio Obey Odi anwasem Odi afutusem Odi ahujurisem Odi agrosim primwe Nana akwabo The radio commander 1 men come from me from so me pacha me catch no praying e da djuma me nimu de me ma mfa nsisi me se me nimu de ame nko law school nti me nka law asem je se de obi aka kire me nti de me nimu na me ka no we police ni a chiwingan kra se ne ya we chiwingan who say police ni be we chingan na wa just so ta is unethical dia police ni enwe tu she police uniform na bra form kakrawate na wo konsan wa mu a wo mo signboard bi wo ho wo ma sie ye upia ya twere ho ne yete se wa uwura ya twere ho obeye se ye ne a ebedu ba bi no na wo police atade no na wa wuro sa wo nwuro ya na wa retire o retire obeye den ko chief inspector ado o retire DCOP Masolatingani o retire IGP opombuanu o retire mia michia mini mo mepoma ne wafa ne ba first board ne to na pietu o retire onifie ndia ne tumi be ne kitawo tumi ben
se bia onipa bi wa ban mu ntino nti na aban ni firi so e se wa ban no e firi so e o de to pako na me kan say you no tenafie na keka de opɛ to pako ma ban panyini bi nya osa na ban panyini bi baba onyi wadi ba bi ede obeto no obedwane asa agro bi na so nya agro afuto na me de ma wo and it goes to everybody we are security personnel we are police ni hwoka samu yie na na ba bia Ghana amanyosem wo mo yo no Ghana amanyosem de wo mo so yo no o de waya bibia arade we opa twere to ho bonne date to ho sa police ni we ya no kitatuo no sa police ni we so minus sesa aban ne sesa police sesa because police sesa we shafo betumi aba in short sa ban sesa menkasa sambeneti o but who say wo mo ehweme no obi nso wotumi when they change your government council obi wotumi or the hisem be pe wo number na wa kire wo se tumi e wo baabi oluma maajo pacho ho ye de nana kwaku saben ne ho ye enkoma ye bedie aye nana kwaku saben akomo hene achia me hene se woni me nkomo ne dada wei papa yi na eye papa yesusu se sofo bi ekwachi ne bo no de asem no ebedan yen ma yenso yede ne mo aposifo regional CID yami shiramo o bo adwuma papa regional CID Adams Jones regional crime officer regional CID boss Alaji Justice Superintendent Jones Kennedy Adusai on a regional crime officer on a regional police deputy commander 2IC Yangi mo bo adwuma keke da bia metra radio so ameka me say me nya opportunity bi asa me regional security council chair to the minister enka police for we Sunyani me see ultra modern or magnificent or edifice here regional police headquarters asiesie mu kama to senator one media CU asiesie officer fa mitimi e dey my regional police command because CID for bo adwuma aya kwa police for mo adwuma asama me kai me bo a ukodru ho no hwedewu a omusi hwe wo ntem di omudi wachidu kodo ma hinkro na o manka se ko na bra obi anyo kapre meboa did say aja na anu a police for edo kodo ma hinkro a mokope sofo na mo anhunu na mo sanso ba ha no yenyare ntie eni udi nkomo ma o kan se nana kwaku saben achi udadua me ba cho yampa e ba ne sen Nti wawo hene aye na kwaku sabe o chi wodadua se wabodua na so gitum se wabodua mpa gitum se ma bodua okay na chese na chere se emfa ho se wo ye na chia me hene abi emra ne nyawa emra na nyaw na kwaku sabe nyame enhira wo we e chere se wo ye leader sa ena etiem na o chi wodadua wie na de na asi o chi mi dadua no o mami ya mamre enna ye pete ni ntia wo hayi amamida no million ba ko num dadua no na menu anu suna anu so ma se ni bon so wabo nana chia me hene o so ya chi ni dadua o so million na chire no amamida kwa so no e ka asem no a ke ohwe ya wabom kwa no nana no mane ya amamre yo mo jini gani amusani mani tia mrasa pantu e bon kakakra ka e du gare mi nfini asi nti waye ni nyina wie ne no yes amamre no better wa wie nti aka se oko ifida police for no o tuna ye kwa akobo police for na mane se ne wakon aduru se no na aka se ya wie bibia wakotu dua no so dua no ka nyina no watua wakotu dua no so moko tu no wai suman kwa no e wo Sunyani
I see. Na mubo nkuro ho na mpese ode me ko school kakra mu ko tudua ade na moye omuma wo ka kwane fa so a ubo dua no wo ka wi ansa na omo ahu kwane mbe fa so omo ka wi ombe gunsa abusuma afra omo no wo kan mako na no ogunsa no ogu wi a na fe watu kosia no kosia ne portrait de bia na se fie kosia se de yetimi to portrait yetimi to fie de no so utu kosia na aye den edin kan ne hono ye bedi kampane bedaya hono no bedaya se animu no behwe soro sa ye to asu so bedaya ye to asu mi san so bedaya okay na che se abosomfo na tie anti anaya na ebutu a ane na che se bosom no so omfiu ntene ba sa wo be this osan so to fufuro yes osan to fufuro ei to fufuro ane mfie be se na gunsa okay ebisu anu waja ase ni bimu wo anje obetu ko sia so se ubunto yema entimi nane nti se duano sanka duano unua ni tu no na se wo achiame hene se ubunto yema ke tukosua na ento entimi nane nti muka asem no edi asem no e ma ne gine mfunso otum se de ode ye no wanya de eni nti o mo tukosua na edane ye no na che se obu buhunu obu mi buhunu o ma ye bu mi buhunu amfa so bi ani so I see but Sisi ya no mbenufo na mwana muka se de yefunu egea ene me sese de wa magana man wa matiefu ahunu sesebe nsem na wo kwane na nokore den egum ene dua na wo boy ye no so do wo fum ye de ananse o ye chiu de dua de nanso de ani bre bu dua ma ene nokore wo bia na ye den adadi see I see ya ma no dan dua no bisami na me nana sami ya chami ya ma bodua na me nana kokofwi de o da soro Sunyani bra wo wura bonu asa kokofwi de na ni bra tin wura bonu mo wura bonu I see tu wani bre mani bre ka mo suma kuma ku dumyenu men fresa o frɛ abosom sɛn dumyenu 12 abosoms hwana afrɛ antoa ndia busu ne die bebre ana afrɛ abosom ko dumyenu ana do bo ne ani dua se me di bo me hu dua kare se ba ye na mo shimi se me na me ye no se me mi wo ba ye ni bi na me de ye mi nua na me di na ki na me sane ye no a busu nkumi okay se me ni ba ye no so bi na wadi aningu asia mama wa mama bombo tro sare de wonu so busu nkuno cheze bo no kura no se unia no kura na bo wan kan nya ya dabi se sofo no ebo no no san so tu ba yie no abra wonya baifo na osi na odufu memfi no si pie wa sa obo pie sa na den no si on pie no me wo mi minu pie ba ye no su sa o ye no pie mi pie on pie mfiri me mu na otu no force sa no otu firi wu nchem ba ye no su am pie na ba ye no obi mini bi wo bi anka ma ni se metie na sa na no kure nyame anim ni sa wo obi a wo ani na wo ba yi a nka dua no kwa hwa nka wo mo nka me mo dua no ka na dwo no kona nka be ha no ka me wo ba yi ampa nka se ni o musi bo me no ka na dwo no mebu no bi papa e wo hunhum mu no pa asi afi na mo hu se na ani ne na se ampa nti a wo de bo dua no because na wo tumi pa so wo ye ba ifu a kata mo ye pie na so wo ye osofo no ka wo tra na dwo hwe so yo sofo diga o trans na nko nyo sofo ampa de ane nka me hwa na adwo no ka be ye ni bi ka ni ho be kire no ndra nei we de me fa ne sese be kafra wo enye se wo bo dua yi ene nka kuta honhom ene nka o tra na adwo no na hu no se onye nyame ho nkonkunu sofo a de na nka de be ye no o de ye dia se na wie de nka busa de na nka de be se me fa ne sese enye se wo bo dua no ene nka uye baifo ena nka otra na hu ne se sa oyosofo oni hute na nka okita tumi che na nadwena na nka de na nka de no na nka mi subano bebam ka osia ni pakura bia hwe no ka bia hwe no tesa nka obebu no sunsun mu amna pie mu mani wa ye ti se samani bi sa nkontomire na se de obese wo ko toilet ya wampena ma wankwa obo ma sabe kafra na wani ma panyini ti se wo wanya ho yie no sa na nka de be re ho mu ka be chen media no kama mana chen media no
Yada sina na say no kura daddy. No kura daddy. Enti nana kwaku saben so akire sampa oyo hene. I am found so ya na chia me hene. Wo fun nye na watwe so. Ama sisi kwamu atene. Enti sisi won atudua no. Ya tu. Sisi dia na aka. Yes aka say. Ye be call police for na. Na kwa kire mu so watime siesie yentem na police for no bia on be jam. Nice. I arbitration. I Shanton some can just watch ya so nim no. Shanton mi. The ton che wo 18 no. Wo no ton che no. Watch bi kura wo. O some can just watch ya. O se na dan for pa. Shanton ton che. O mo saman me nam ko se wo na. See. I wanna ko se wo no. O saman no. Hey. And na dey ko saman ahwe yi o because na dey mo dey post for na eko. Ze wo ze na post for TV so no. Na sofo na obo no monya na che na sto wadwane. Ana babi o won me giri se obo no na Francis. Oko kura. Ana onye sofo. Onye sofo. Ana babu mabu madwane de se ne. Onye be ma no. Wadwane. See. Wadwane. E frere kura oni. No de ne frere aduane bia na. Oni maami no. Ni yire no. O se mi nua no wo mpra bi wo. Onu ko fa sofo ibayo. Ti onu na ne mpra na sofo no. Ani mi nua nyina na bo be se aduane. Nti ko mu kwan ko be ku sofo no. Ko be ku sofo no ku nua no. No ku ne mpna no. No ku ne ko fa na ba ya. Ene nka be ku ni pa o. Sa so o mu wu a. Na wu a be sie no ko tu sa nua yi nyina. Osusu no wu. Sana bo dua no. Anti ka sofo ne sei ka owu ya. Nyasa motua na ngo wu ya. Na busu panyi ne be sofo no ko si abusu panyi ne be wu. Jesu okotu. Bosu na nsa no wanya ko. Wan ko tu dia na abusu panyi no dua ne nkuno. Ana nka ayi unu ya na mpra no so the same thing. Ana unu ya na nkasa mo abusu panyi ne ko so ma the same thing. Ana nipa na nka wo mu nsie nipa na ni wie na nka wo san sie nipa be nwotwe. Bebire kwa. Ana san watwe no so wa be wu an kwankwan no so na nka be kuma che o ka me bofie no to o se ka me bofie no to zan ga o shifie na se see na entia ya no we entia ya no mususo ye baifo no ani bere okay o wa ka bi ase no woti ona bo bra na nwinu hu ba bi na ku nyankopon to mfie mu a ba wo ye nya o ye baifo na wo ya brantie no ayade na churu di onwini ni entie ba ya yade tambia wo de yade o ya na bibi wo ho ho isa na ya boni di wani boni bi ti sesen wuti wai ba asem ko wakoku nipa ade san ko ba bi ya ti twa na wuti wani ya ko bi ti sanu sa timicho aya be samana kinipa no huna wo bo wo dia wo ye ya wo dwene no enu chi boni na wudi no na ma na zenda no hwa ya boni nkitinkiti na ma yentimi nyini nche no ana so wanya how many years mpia du o 29 84 years eza uko 85 years na otimi no so fo konsa fast kan mo jetu ana oluma ho adem pa na we kura no nsem o si ye oloko mi tama mi kotowe we ni bo na mi na wu mi fi anu so na che se mi sad we ni de awu ti na ka kuku na ha ho no se ka no ni tena gigi ho pa se ono utena do ye de anka sem besi ka be na pe mani na me ho se sa na be ba ana na tie fi so de wo go tie fi so de wa ya na nsem bebre no wo ti mi de na kwa na me pe mi se metima ko tie fi no so ma me kwa ma kwan nti se na tie fi na wa adwene mu na so mpese obeja na wo ho agu ho ani mase na wa ona onwe woto nsu anya yie asa grobi olumai na me sofu biti o mamenchia Reverend John Feliciabo ona ye former Superintendent Assemblies of God na obi bo say na won kwa so na wan fa manyame nana asen we dia bodi manyame enye yie adan jese nka abedi machi se mena me ye no se nka we dua we amoma nko bibia babia me dina dunu nko mbeka se mena me ye mi nua na mpa ase nyame no o ma no che but we dey say Western Union and ye nka se ne me she nka chiru bo se o be hu bibi sisi
Aja da so ai. Yo no na. Chia na kwa kusa bi ene enko. Yo. Chia na kwa kusa bi. Ani meba Amelia. Esenka aya pani bia. Minimba bia me manko school da. Papa ye no makurasi. Ti se kwa no. Minim na aka se menungura kurasi ye no. Ye munu ya di antim na wura mu die. Se nyamba na da nwuma. Nka be hwi mi nkwasi afie. Ka mi nya ba bia me de fa. We kura ba no. Me ma. What is mama mi huwa. Ajanti ede na o ka kire Sompa FM for. Mususu ni me ka kire mo se madwuma mo ye no. Nyankopon na kira mo. Amen. Nyankopon di mo ki papa se ne oni bie. Na mutumi ka bi ma no. Amani nya ahoto no. Nyankopon betima aye bibia ma. Ya ide ya no ye de ka. Enye yenti ye Nyankopon. Amen. Pa ni ma Sompa fo na Sompa FM. Sompa FM po. Nyami shiramu. Amen. Akukọ ni mboko kuro ko. Amen. Na chami poku mina media sidema Sompa FM. Ani nana opoku PSC fast. Mo me papa na wo. Me na mpo ne wo. Na ma ba ko na mini ni di. De wa hia. O chia mi ni mo. Ade ni tikese no. O yo man hene chia mi wodom ase. Na se mu nyina ane o se mu ye adwuma ba ko. Ono na kiba ni mtia so no de ne yema. Ono ye man hene. Okay. But nyini mu so de o nana no no. Me papa nyini be chen. Oh yes. Ono okuma se oba habo. Yes. Na o ma ho be fe pa. Oh ani de na me ya brante na me ho fe kakra. But na o ja brante na o gina so. Oh na me ho ade. Na o timi power. Hey, andi na aguro ni. Oluma da se. Yo, Yakupon Israel. Bishop Majo. Ya nana. Boko de. Aja mbasi ko ja nana ko kusa afi nchia me kwa ma me. Ejuma ne yede. So we said the papa 85 years. Na we de wa utinantina no ho adia. E kire say the futu no eye o say jaiboni de jantuntabuo na enema enkoso ye. Bishop Majo ho ye de. Nyame yeshram nana na so e. Yakupon Israel. Okay. Bishop, and pesa ye hwe ade bi. Okay. We bishop. Just okay. Never we there. The Judy sell the kind of crash. Okay. Dressing. Emma binom edi wura sondem. Ete mu asofo a mu preach gye ni mu no sintidua na fe me wura dress yan kasa no spiritual implication war indecent human exposure say oba dress na wayi ne ho na ade no but sisi am pese me di wura sondem because nyame yad mo chena me nkomo a me di na oba ba ko o the dressing ama sofo bi ahwe asise ti na gata wato mu no magazine atache ne kora aye enti pese me de chance e firi ho na musa se dressing a torment mu wa sonde mu ana na me ngura the effect of say we dress bad dia musa so bishop enti me sure so be kan okra kire na no Poku bishop okay one factor is say eto sintidua pa dressing ne to sintidua won eto sintidua na omo dress sa no so ya na omo sheda emma na dresses ano ya omo sheda ono sa no dress ya de bi opa anim nso sere be ya wo sofu no gina pocket ne so a uhunu eno na ma ya na di for life ni different no okay so we a prophet na a good prophet a oba wura so dem na opewa hu sa wura so dem ho hu so opew o ye den okay eno ye won konkron adwuma okay on say oba obetena asori dem na ohye skirt a enu ne kotodwe ni so obetena asori dem na anima na tade enu ne kotodwe na onka ne nan mo ho sure Omun tanka omun na mo onka ne nan mo ho na onfa handkerchief so enkata so matiase nti emma wo ye sofo na nyam nkonkron ni mu a
na atwe wadwene akọ okay and the moment abetwe wadwene akọ so be distract asem na o kan o de betra say bon so you overlapping enti say ya so for nkra say yehia na obi kuta mic na o experience a ne kasa ne bofa so pe utumi ko hwa akonya na nim ho se bibi koso enti na sometimes ye ma wo hyese ne ye say you no bon sa man panyifo ne wa so lo no yetimi de say adwuma ne bi mom okay enti u ba na wote sa pe no wayi wa kwa akire okay omo mfrant ma no de omo ba anim omo ma yesa no sko akire enti bishop sa Discord na bo sometimes ya na sofunu no hallelujah 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 bo ya na o repeat words or whatever no enye skirt ne nko obi okra nofo exposure no fo no eno so tumi distract you eh wo ho sa wo ho on say wo sofunu ye nipa one thing also tia say wo ye nipa by say hon konkron na wo de ne ye adwuma na say hon konkron no operate a wani ma ho so sa ne ma no but the moment na honhom be wie na adwuma no a woda so gina soro ho no no you see such things yeah metrotmase you see such things inti me sorry them say o ma me mpanyifo ho no ma o ma ne afi pa o hyese no ho sanko fon so hyese mo ba bi o mo ntran pre o mo pre better na de bia no ye wongofo so ho no ma o mo ma sole ne ntem late ono so ba na odi mpaboa kru no adro attention ne wigi no adro attention okay you adro attention na ugina pocket what the pocket wo behwe no all the metra say ena u preach no kura nye so no mo je so no so obi pe wa na nye so hu say opew hey sir oh yes e wo ho yes amio uyo di obeya nsa ni say ya no dey be see aje for Facebook hade me ye no bo say amio safo odi preach on uyo di no nsa na silebo uyo di na se kyeresen uwi abedi o wadwene say o ma fans but o de oka uyo di yeah eno de eto sinti dua no bebre I see and this how nyani nyina na ye uyo di no bogu ayamia aha na efre ha Sompa no aha na esun ye bibia wom ay education ay information guide of course no yes aha no ye do be fa ba bia aha na ese utie ensem a Sisi no aha de wura honhum ne de waba physical nje say your physical it is a man fans no me no so for preaching we yo di so we are ena ehwehwe ni ba ko o mo say pu preach ya no be say hu say like oyada wa we say na tade na no fo ne tetewo no asole agina ono nko obi atete wo no o de asem na wura na mo twin tena se no asole o agina afi no be dada no eme no twa no tu amen sori gagra rest fa me to so aje for him on Facebook e man ni so for ne preach ya o kan sem no for bra botu ye for bra botu ye what I say me sorry for bra botu ye jajamamo jakrobo enkodo bi prachi ote enyi obi kunu jansanom no preachi yes I not tell for go Facebook so me go say say and to preach ya no so wa sha tade better no for no wa hip ni say obati ya ni Bishop na so mo say emeno what's about sorry amino yes no sorry that's what I say asa grobi asem na na yakam and Bishop back to business no okay na chere say action say wa Sunday mu no enye ni nyina na ye spiritual enye sorry enye ni nyina na ye kwa oh dabi say being as a man of God also to be calculating nipa nantie okay nipa kasa okay ne body language okay ni nyina also to be calculating because your body language no de ye bia ye kasa okay dem chot mase Matthias it is a way spiritual being so be to nensa e wo sa udani mumu na hu de o kire
Uti mu kasa na okanase. Into the spiritual world. Okay. Nantie so hu se nantie no de kan asem. Okay. E di asem na o ka. Se ne ma asori dem obitumi tu amena. Emu obitumi to mu asori hono awu. Spiritual na physical. Spiritual. Otwa bayi mena. Okay. Nantie no di twa. Dem jot ma se obitumi de nantie twa. Ti se uni sa spiritual eye na. Yeah. Nti na se obitumi kwa asori ogina so dem anu awu. Bibitumi si asori dem fura asori ko ya no ko wiye. Okay. Abayifo na wa asori hon. Ade ba ko a me and disputu ni say asori da bia abayifo. Asonde bia. So dan bia abayifo. Methodist bi wo. Asori da. Me say asori da bia. Resurrection bi wo. Se bayi nipa na ye. Na nipa na kwa asori. Sure. Dem jot ma se. Na bayi no ho. Eye ka bayi a ye wo bayi ma hodo miensa. Okay. Ye wo bayi su. Ye wo bayi ne ye. Ye de wo bayi su. Wo bayi ne ye san ye bayifo. Awo double boof. Dem jot ma se. Obi wo bayi su. Batonye bayifo. Okay. Obi ye bayi ne ye. Batonye bayifo. Na obi ye bayifo. Onda bayi su adi. Okay. Obi su ye bayifo. Oda bayi su adi. Okay. Eda bayi ne ye adi. Okay. Matias here. Dem jot ma se. Eni se me ka kire o se na na Poku ja bayi ne ye na wo ye na me ma obayi. Oni ye na wo ye no eye bayi ne ye. Bayi ne ye na bi ahoya. Okay. Otan. Okay. Anibere. Okay. Ohu dem kire ase. E na bayi su no duabo adutuo. Obi kunu je. Okay. Nkonkonsa. Okay. E digu awale. Okay. Ya di obi koto afia ase. Okay. Ade a wo be ya ehye onipa kra bia no e bayi ne ye. E na de ye wi a ya di nipa dua no ne honhom ne kwa titi mu no. E ne friend bayi ankasa. I see. What dem trans. Nti obi ye bayifo ba onda su na di. Okay. Nso no ye bayifo. Obi so da su na di boni bayi. Okay. Afi ba dem trans. E no obi tutu mi di abosum achi anya bayi. O say wadi ukobusum we so. E na wonam ha. Na honhom na nso wani gi omo ho. Chombe ba wonchen. Ba wonchen. To mo atimi ba. Nom do fa da yesu mu. Bo se bia didie mu na wenam. Start here na be say afi wo hon ma tese efrew we also ko meeting na edidi mu sa anti meeting no wani beba ho so one day na bia na appoint ni pa ba ko say fa simasi we bra on na ye di ne be bie wani obi an ho nya ba ya na nani abie nya tumi a o de say ade anti ye nya ba ye kwa dabi I see dem jot ma say enti na adesere obi chen yusu duku atade entoma sani ama eno so baye tumi fam eh ma okoje pe no anya baye match ro pe nti ye ne stress entoma ne atade ne che ne adidie mpo na ye di ade no so obi wu na wudi na ade no e banfo a wanya power baye no be fa kan eno so ye na japade se ochiame ni moni ho ana me ni ho na me di ochiame ni mo ade na ochiame ni mo di mo ade na me ye banfo a metimi afo enye wo betumi afojere ade ba ko se wu nipadua na ewu ba honhom na e baye ni nwi anti baye nwu dabi so betime ho akora wanyi ya ba na baye kuta na nya 300 years anti nyame ya aduma next month ayi brohafo akora wo ye bayifo pa no owo fo bayihima owo 13 years and so be hwe na baye ne kuta bia na be 600 years se endu sa years ne nso a kwan ya fa so okonya hema ne kire se oye sacrifice bebre akum nipa bebre better why sacrifice bebre and no dey overcome e bia ye pemoja drum or the drum 2 mi na bai ye pe nipa 20 or the 30 na ba nti automatically no ye bebo abaso ni 2 mi no be ko so ra chen mo because moja na wo kan gu no and na enyini ne ho I see afi what dem chira na nti ye was ha bia no ho sankofo ni nyina so kwa asole so dem transi ena wo ye difo anyame nsa wo so a ba ye ummu ne say e ya de boni bi asem ni pan tema se gidem chirem menti ase beta ummu me hu so bi e banfu a me mmu ne so waye boni bi na ba ye nya boni ade chire ni obi nya esa waye de o yare nti ba ye yale honhom ni wura na de honhom ne fe na de ne ye nti sade honhom timi wura obi mu man da edam su adi na oya ade a wonim de oye no sa na baye ne sote nti baye no se nipa no nwura baye ne mu a ebu owo humbogro owo tema owo odo owo ayemie by se honhom no eba anofa na honhom ni wura ehya anofa ne baye bo na ode ko adidi a eye tumi na eti ne mu na ekere ne de onye na nya wo kra na nyame de ma na onye na ekere nti sa nipa no yesu ba otu baye ba wa mo baye asi bema na Yesu Kristo koto no opona no na okuta ofa aboba no
otutu ahonhom na okogu e na ebayi wa mo kogu mpragu mu yeah ba yesu credit fan say yale dem church message honfi tu free ni beta inti dam honfi na deba okay inti so bi te ho na honhom bi so woni mu na odida bayi adia ye mbu nipa na tan ba yesa na yale anti bayi yade yale yesa na bi mo de wi nam ne sa eye na ekire ne sa de obi abodam a okohu agyanan kora enye ne tan ba wa wo mo dam honhom na dam ne ba mu no uhu anko wono ko obekọ kodi indi sa de po yubu so ni awuja na ato ne twene se na bodani mo se onom gata mu nsuo beta onom fom nsuo bato se di pan onyale onyare bato wa honhom ne ntu mu no kono abaya na che se bibi ne e control bi spirit ne wodi mu beta asi the spirit ne twene ho a okay wanya yalesa okay indi sa baye nsu free obi mu a wanya yalesa ba de metra se na de tie ne se yare usa yare a according to Matthew ni Yesu Kristo ka sembi o se honhom ne kone na ma o san behwe se fie ni dampan ana bayi ubetumi asa na honhom na san kwa ba se obehwe se fie ho dampan ana dem church mase enti so wie no amfa nyame asama ntiti nipa no no ama nipa na hunu de o so ye e ma nyame honhom ametena ni mu a waye kwa obesan afa ofa nso ni tumi na no ye den chen kan ne de no no konanti akwa wie no so what you say enti na asori dem sei uyo obi a woni brade a udu omam kwa asori dem muta piepie pa no mnya problem because you uru asori dem ho no asori dem bia ye nyame asori dem bia no be wura gate wona abofo miensa gina ho asori dem bia asori dem bia nyame abofo sen miensa e gina gate na no okay o spiritual eye na obi okay enti wo na wo ba no se ukuta tumi obi wo bayi ba abofo no be bia gate ama na wuram adwena wo de yura ho adenti abofo no bie bayi gate man adwene na odi yura ho o kwa asori o ba asori ohia mwa na oba abofo mo clarify so obi okonyankopon fie bi according to Matthew chapter 11 Matthew 11:28 o say de waso ane so abre no oba mi ewrade fie ameso ye na mana so bi enti se obi ba nyame fie a nipa no one so na ode ba but adwene botaye na odi yura dan ni mo no obekum obesai obewia okay that's the qualities abofo no ehwe okay ena ye wasol dem bo ba infotimi operate wom because asol na abofo bia ni gate e wo ho sa e wo ho se abaifotimi operate wo asondan no ya na mka so ba bia banu no ba sa bia hia na o ho omu hia wo midim okay dem church man say ene senka omu ko hia nipa miensa ko hia na omu num wi a nyame wo ho an robes hia omu buru mi no buru miensa nyame kan omu adwama ashawofo ni hia nyame kan omu but uhia ohwan din mu ashawofo din mu what you say nti nyame out okay but abofo ho omu operate nti ashawofo so abofo bo omu abofo omu ban you said that some catch say ye nipa no bible say wa sha abofo so nhwe so aye 9 pem obo ade nti na ona 8 pem obo ye kan obo anya bo be da ho akopoli but problem how omu yi mfiri sa ade ni e na de ba ko nti asese sa abofo ni nyina no omu accountability omu wu akunta dem short mase nti akunta no mbebu no den nti oyi onyuntunin kan so onuapa wodidi ame na wokra de kom dem nyame ani nipadua ni twaka okay ye nipadua we no nyame wabo awie odi nimde nyansa ato yetrim ye na o se ye aprai by your spiritual being na tie mu no en na nyame ne no adwuma ye nti John chapter 4 verse number 24 bible say nyame ye honhom nti ona o sore no on sore no honhom ene no korem nti nyankopon no deal with spirit on deal with flesh okay dem church mase nti na wo ye tattoo a emfa nyame ho e wudi padua na ye tattoo by your spirit no onye tattoo nti na wo say wudi padua no nti no say boni bi wo ha ye de say ye ni padua okay adwaman wudi padua bo adwaman a wo say ni padua no wonom nsa a wo say wudi padua no nti ye woni ma bi wo honom a wo ya wo de say wankasa wudi padua but okra ne de otene baabi honhom ne ten baabi nti bofo no obo ho ban no deal with to spiritual being no okay by sa wo kwa akoye ade bia di nipadua no koye bone a na odi fia beka honhom na eti wo mu no so odi fini so beka sa honhom ne pe na fini bia ka bofo na odi wachi no nti aha ne yebo adwaman ena me bebo adwaman wa bofo no betumi agya mo gate mi wie na me kwa obema me distance because e fin wo me ho okay odi wachi so de odi wachi
Inti obi betumi anante Sunyani. But na boni a wo ye ne distance a wo ne na bofo ntem no. Besa hani so menya. But before the dinner, Odinachi. or when? Or shine from afar. Ha, to monitor from afar. But unto me, man, because of your senior, I was any panel. Okay. But that one doesn't mean say any penny before. Because I'm 91, 11, 12, no, so I shall before the 12 years. I blame home myself. Okay. Yam church myself. Inti a year order. Yam church myself. Say, baby angels. Baby angels, and your baby angels. Say akwala ya won ne no you don't expect say bofo to say na Poku na bepre no David san kwala na obehu omo na omo da wono omo sere no wuni ma beka sa wunti no sere nya wo nkwala muntu bonzo ohu wa no sere better you say ohu bibia na osu better akwala bia ya wono na onye nhunu ma da aka no ohu na de owani into the moment of best start say o kasa na moko beto na numu pe no na nani na si see because that time the obehu bi obetumi aka okay nti ne omo frɛ nani no anti nkwara na wo munyante kasa ehu ma da se be kafra mekoti efi medwonso na ade no wo mu hu ade wo mu hu yeah nti wo say upa akwala hu akwala hyede janto na kotete baabi bo nso to obi so seresere ai say aso bodani abada ai so bibi mu e nkwala ni bi no hu omo no we call them baby angels baby angels nti yade ne ma wo nyina no no nyine ko what you say unyina no ni unyine ko okay inti sa na etie inti owie wo assignment ni wia na wo no assignment na se bia okrosu chapter no na uwu a obesa babak abaye na kwala bi no ko fa kwala ya wo no foforo san na bedi agro yeah afi what you say na say san na nyame ye ni angels no okay inti akwala hu bayinfuo na ohunehuna na obetumi esu tina akwala bi ho a obi chi na won koda dem church ma say na eno ada way no so no na esan wo mienu ye wo obi ho no ma wawu eno wasan ba me awo no reincarnation but all ba me awo no before so be wu first no ni obi wo problem obi na kun no obi na ye ni say to ni nipa no wo manso indi say oba na say nipa na beje na oni so besan kun no omba o ine tamfo inti na yem for so mfa ye ba ema obi Sompa FM. abra akora ni su na de o kire ho je no number we de opesun dodo o gina na osu je na opesun dodo akora su ko osu o de ma still o de kire so mu oni nipa no wo bibi I see ana wo hu bibi ana oni nipa no wo bibi asa de ne kun no ene wo be hie sa nipa no ntimanso do mo ntem omo nka yam church ma say I say the last time na me kire wa de fa kuayo ho enwura me fa nse wakoto adede nkruma esi wafu no hu gu akuro enu so sini baabi se wo kodo na kwetwa adede nkruma ne ko fredi gu akuro na wo create confusion omunhia omoko on dia petrase wo kwetwa diaba eni ahomachem na de akofra omunhia ombeko enti se omoko ahwa na twa omoko wo kuani no better enti chire me kuani onu akuta sekan kodo awa yeyeda sesen di onu akuta sekan ko afuom awo se me do me kua ma yeye ba de ni awa yeye by the otifie na wono age na sase no so diska e invest ya onko do bi no onu yeye adentia Ontwa wo. asase no ene niam e wo so no kwan ya faso nyom communicate ene kwan faso nyom na ndede afu na yeme dia na ma afu ni odi abasa na odi ma bojo da kati afu ni odi ya ma bojo da kati pass onkondo no joda gati nko na dofu na me da gati ni o dabi na joda gati fo ko na dofu ai madam fu wo ai dumase na o da kati ni na o fene unso ya no person beka so o da kati ni wahun tushia na odi Jones tushia na ojogato no waka say yeah man jogato as yeah man jogato as nyamento nkwanam na so ko ka say jodagati where the nana so na be proud say jodagati ni pa and ndi ama me kasa no go jodagati so ni madoso pa madam fo no so dia me dey example nti say dagati for no okay you very sorry oja betwika you say cross here hisenti wa jadon fi so twi taxi so what would you mention no sure enti
asase no ade ba ko ama yen distribute ni say that fact ni say asase no e ya honhom na wo so okay nti na twero ni say aha mo ti die me na me de ama mo sure sa mo ntena ha mo nidi ha nti so obi sa o ma mo ntena ha wankasa mo nchine ntum wankasa mo nkotu ni tuo o se mo mo ne so mpa ye because sa de kro na so ma mo ntena ho di nya nipa ya sapon de bon e ya honhom okay nti giro de mpa ebo ene betumi abiriki sa de no afri sa bia ho no afi what you asem na say enti asase na wo kodo so afu no one wo ko bia nsuo da ho enua sisi ho sa ndua na sisi ho no ni nyina na living thing say nyini ade enyini bia no etekasa ade enyini bia so kasa okay enti udu ho no no asase no wato de ba de kasa na kan no so okay dem trot mase omo ye kuya wa abrochire omo de ayeye no man so nkwa no de tractor ko sisi omo ye kuya sa so my catch us up from the spiritualism omo jide unim say koko fu omo ewo hi obi betumi anya koko 1 acre na hye nkofo koko fu no obi 30 acres de da ho but afi be so na mti koko no 1 acre nbenya koko a chemo nyina and so spiritual ya no o wade obetumi aye bedu anwumle koko no bete afiri wudi en hokotua ne dua no utumi yesa de ni bi o de yanko yedi enu ntia ye wa ha no so yanko yedi me fa sem be so me ko o de na ego tumi patente ko afi what you asem na say spiritualism enti adokora no enye kuayo ankasa no ye mfiti preko enye kua wankasa so dua wo homa kua okay na obi ekua kwan dem trot mase kuayo no kora no enye obi a na bedo koko a ebeboa no okay obi ho no ma wo kra na etu mu no ene asase ne ye de bo wo no koko no mfa ba bia nkuruma efa ntos efa garden x fa so one fa sa le na obitima do koko be 100 years funyeska dem trot mase enti na ade ba ko se nipa ti asense nipa bia la wote asase so bia no o kra wo de ope bible say urade te fom no te e no de nwunu nipa enti afa nsa asase ya yete so yi no te bi na nyame te ye dem trot mase na te no ba bi e kokko enti e nipa kokko ba bi e tuntum ye nipa tuntum ba bi e se chocolate e ho ne ho mebo a enti wo nipa nso wo ye chocolate e wo ho ananya sa na te na nyame te bo wo na Poku no wo de na ye de na te Sompa FM. that's the factor na te korona nso bi wo ho no ma ye to gold nkwa na wo udu ade wo so a enye yi na te korona bi wo ho ye petro nkwa na ye tu na te korona bi wo ho so ye twa nnua nkwa hye bidie na te korona bi wo ho nso a eye aforo ene oba bi so ankyene nkwa enti uhunu wo na te ye ni wi a ena bi hunu adwuma wo kra no epe yam chot mase enti so nya hu adwuma wo kra ne pa wobetumi afa form ye hye mic hu na ekuta ogina traffic we meki cause ene okra ni hia sa ne ma awale enso obitumi ko wale apart from spiritual marriage ni amatumi say na wale because me fa ne say na Poku wa be wale meme na me yemframa what you say okay yemfa nsem yija na wo na Poku na wo be wale me be wale wo yensu a automatically blaba me bo na nyi ebedum intimi hia mframa anti awade kra no uhia spiritualist yeah sentinel say counseling ena na sofo na ye ne say ye kohwe we dem watimi ato we otumi high dan or bank account or TV but ade ba cause eti ase ne say be magu ho wonye yeda giro ko hia ne boafo no enti sa wo de no na ebe ma obi so nko wale de na je so u sinipa ni privilege a wo de be ye no kwan see dem chot ma say enti aka counseling is pure spiritual onya me tira say e pure spiritual mo huhum akonto na mutu no mo nyina mo nam kwan ba ko so we nam ha enti sa mo kohwe na mo nyina e ba ko a automatically so mo do mo ho na mo bete ase ye de ya na wasesa ba ko de amana be sweet ba ko de wan na be sesa no you need a spiritualist mi so ba mesesa ma na za nya obi ya na timi ye dabi da me kan obi a nipa se nanim on de so wo kwa de o kan kire wo ne say ena ayi oba no ena ya bu no ena ya adon ena ya esei dini na wa kire sa ne mani nyina but hu mi so gina na chi a on na ehye ni mu mani mu ade otie onu ponso na mani mu ade odi na chi en de wa hu na nka mpam no nti nipa no ontumi ko bu be ma no ontumi ko do be ma no because hu na de a wo pe ne so obesei no
Dem chot mase. Enti council na ye no. One, I was say nipa na wo council omo no. Uhunu dakoro omo boso me kro omo wale ye. Okay. Dakoro so omo wale. Enye obi na so wale me na. Da obe wale no so unim sa dey no. Na say nsonoma na nto ansisu ye ama wa. Wo wale wi no wa mix steps. Enti instance kan man ntia ko onim na mkomachi. Mo careless amu be yusu. I was say factor. Eye eswiti de eye mo kada careless no. Etime twe nyame ahohom ene ne mapa bremo no. O say no na eba. Benya se we na emefe ena ko hu we social media ena ko hu se we ne bride no ai ni maid of honest no na mo hye we na se omo we ntenu bi na ko yusu wo ye na saade ne wo bebregu na se best man ne sangofo nyina ko se nkomko cancel ne bi because we want the family of yeah so council kanya ai wa ko wale kwa na we in this spiritual counseling no eno na kai wo ho e wo sanke ye abrabo ne de honam ne ebo no enye na be ka to se na Poku so lebla adwuma okay unim so wale oba no be chop money ntia nya me na wo se me ka kire wo but me de ne say me hwa wo kra so na won koto amane ne wo ha obi mu di sa me hwa wo kra so ade na be si wo kwan ya wontumi hwa wo ba no okay wo anya adwuma nya wontumi hwe no de na wo wabra bo ma mpese obenya adwuma ye na mapam no de na wo wabra bo ma hyi sika na mapam no okay de na wo ba na bla bo ma pam sika na mapam no me pam ni nyina awi a na mato fasu afa mo okay nti Elisha kan o se na mon kyere nsraban na de obohwete no oreba na ye counseling ho asem na woka nti o bo nipa pama ho mo ni nyina firi nchen wi a wo de nkonkoro kyere nsraban e wo nipa no na de obohwete no wantumi ama me bo anhwete Sompa 98.9 FM ne ba cho de ye kan e bia na o wo problem wawadiem wakontuom wotunza niema nsisusi ya ntie de bishop power no or spiritualist nyame ya adoma bishop ochena betena se nyame ya adoma echena betena se odoma se okay 6 o'clock to 12 o'clock o time na 6 to 12 tete de na 6 to 12 6 to 12 na se anopa no nsia na watena se kopem eye prem to bre e wo sunyan odoma se se to dan so am ye na 11 no oh yeah and depend bofo kroba ba no enti ochena no nyankopon ya adomo a osi odoma se ahimfie fefe abrosan na asa wo madro jata bi ewa ni mu no ba bi on fa Prague station no udodru ho apa bishop acho bo number na mama na fe ye fancy me say osi ofaka oso ko odomase no oso besi wo odomase traditional council odomase ahimfie udu odomase ahimfie oso ba bi on fa Prague station na ana oso besi wo Prague station osi wo Prague station wa apa free number we no my me bon number no number ni 0244 0244 04 12 35 0244 04 12 35 and 0243 68 64 45 0243 68 64 45 na Poku onum say nkofo onum say ya book na mekan wo ya no obi tun frame ope book ni bi anya buko na me ka tro say me kura me ba mi di ma asema ye bekan na sa me ko ya na me ya plane o me ni asema ye bekan me ba ya na asem na simti se me musa o ana ya na nya books nda wanim ba je se e wo sompa ngoma no etire adu okono enwotwe nyimu enkono sompa engoma no etire adu okono enwotwe nyimu enkono atifiasem no o se tie ensem sisi na obehunu de ewom na mawo pehu na hwe Facebook na ma okra ho atono na be ma wakatua pa what I say nti mesro mo me nkuta book bia me ba me nsapan na me de ba Bible kra me fa bi ma nti ana topic so ya won fa me topic me ba on say me busa dressing he ba bia wa na kan be busa dressing se ba bia we de kwa copy e ho ne ye start ya na biura Benjamin Adma next week still dressing the meko ya beko na fe bi wi next week na me adom na Yesu ti ase na ba e say odi mi wura adansidiem yes okay. Because manya nti say odi adansi wi sometimes obi ho be kwa adansidie
akon na sia sori okon na sia sori wie eni na wotwe miru say team I say adanse no one for instance say ye ni adanse wo public adanse di kan ye ni no public nti omo di adanse o TV so na ye twa no ye mwa sole man ye ha omo mate ye be ko which of number be na ye sorry na na boku number is 0244 0244 04 04 12 35 0244 04 35 and 0243 68 64 45 68 64 45 nyamishiro bia that's it. Also for justice and Yamiya on the 3rd of September Obabe Warrior and also no say hey no ha for your Facebook for the doors mommy and I never uncle baby wrong making come messages no Eddie Amamo Master Olongon Owo magazine on King George of King George and I just one day Mohoye two things your taxi driver Amako Time Country Planning Sunyani West Osanana you are too smart oh Abusia on a serious note Mamenchia Tonke Director of Operations Franco Gas Putufo Mohoye Abusia ndame do ko Nana kwa kusabe ho o ba bi asem ne yapema koduru nti am sen transfer ma asem hawo wan se Sisi ya nana ho atono wan se no kura da adi ye botae no that's our hallmark ana me do ko Sam Bennett ma yini nyina adi a kire wo Munkafra mesrɛ mo Munkafra area 2 papa mesrɛ wo nanka meseme de wobɛkɔ area 2 agyanan bia no so ɔkyere nyame yɛ adoma Yesu ama solely ɛno nko ana mɛyɛ sunsumu toilet na ɛwɔ kurom ha ne sunsumu adeɛ nko ana mɛyɛ mo fa nkyɛm why ma bia ahoma no ebacho so pɛ sɛ ɔkɔ Sompa TV so a bra wadwet no fabra ha aha na kuro no nyina tie wo de call neighbor no ti mimi ahoma no obati Kenya ase obati Kumase obati Brekum obati Hafo obati Doma de wa ahoma so me mo adwo hello Nana Oba radio no do man go from Nana me chia no wati fu anyi so e ba jo di ka sa free me pa to me ka sa free to say me town e Udumase Nsem Sisi o na nyede me chia no wati fu Nana anyi de wa chia wa ma e hon mana nti me kan jire o o ye production ko see yo na we de me pa cho the topic again to me ada verting a crowd here. Obviously somebody will bus man Dumasi gas filling station one. Welcome to Dumasi but na I didn't want my enthusiasm. But now mama ya dia ready e ba ko si. Amna mu hono. Na ba to say. Amna mu hono ai. Mate nyame ya adoma memere da. Nsem Sisi kan wasem ma me ne nananom bedi nkomo e wo ho why. Me ba tuma tana. That's it. Hello. Hello, good evening. Me ba chawo me ma Nsem Sisi o. Na o kan say. Would you go free? Nana Ernestine me ka sa free Kumase fufu Barakesi road. Ernestine. Kumasi in Ashanti region fufu Barakesi road. Mo bi emuku ha won. Sompa Kumase de no 93.1 and so sign do her 98.9 98.9 Asante Mai kasa yeti o boy technicians in fact yes see na technicians in the crown wo mo nche danya hwe see wo no machines papa otoba ye no and ama technicians ni humu ntentensa no auto machine papa every okay Sunyani ba on say nya seketwa na Sunyani na ya frequency 98.9 itim bowura ma duru Kumasi na Ashanti region no anu ate technicians no so ba adwuma papa road. In fact, moya de. We that's it. Moya de. Now, anyway, in fact, the cost was Sunyani no.
Aye. Some minutes. Me never can be wounded out. I on the simple, I know. And then come wound and now in fact, oh, I another be a cousin will say, I believe for my band, we will come Ghana. Now, the ranking and not as a sergeant grew new. Oh, that Sapapaya was shining. Imagine saying, oh, in fact, Brava and Tunchen. But it's your wolf. Oh, yeah. Where's the deal? Now, really, you did not. Young family, the sick as someone Tunchen, the bit your wolf. The bit my own wolf for beyond a year. But we say, no, no, or Julie, would you be now? Also, we say, for you now. Also, I want one. Bit my own on 1 year. It's Sudipa and Mudipa. We had in Russia in some. Now, what's much snap up and you know, in fact. Police leader, so Ocho, we are saying, and the spiritual father, and there's a one, the Queen Americano. That's it. Mr. That's say spiritual father and also a corrector over to the 4 years depending in me. Now, when you natural, I said, the one and no way, Jenny. Hello. Would you guys a friend? I need to cross my castle blue from Cacape flower. Cacape flower. When you not your Eh, now, Humana Cram and now, so you are not much young mutrim. One number there, fool. Sir, Your friends and one number no that's no. Boom, you look at the source where we 98.9, 98.9. Oh boy, 0247 and one no. No about frequency 98.9. And one where we fast pa. Kakape? When you not your water. I need to ask my men chair will do a team for you now. My men chair, my wife, or my this year. So for not cast up for the year, we are home. Well, I want to home, and own things some more kind of it. Sure. Uncle Paul, sit down or not to look. I mean, I bring up the on fast. Hello. The part of me here suffer the number why. Me Bob Mouse is here why? The part of my say, Mr. Meda say, radio no muti say, hello. Nana Poku, PSA. Yajo. Na Pome. Moros. Senior. Yanko. Just often, man. Oh, aha. Or about the man, Capitan, man, sir. I'm a person, Tia, sorry, dinner. The bound man said, Tia, because we should be Tia, sorry. Now, sorry, net team, sir. I can't try, and now, sorry, nothing. Tika, mediana. Sompa FM. Any part of the can work for you, so dear. Me, a janka, with me, baby. O papa no mama Tia, our baby. What's all no? Kuna fo eneba. Mento bia. Nti on hwe mu mama. Because ya collection ya be boaboa ho. Okay. Jo meba. Mo bedi. Wo se do ma se fa no. Odomase no si odomase wo se ya na Prague station bi wa himfie ne mu wo no. Oduru ho apa wo frɛ na omba be fa wo. To meba nti we dey have farmer special. Oh, no problem. Nana, Mammy from Ketuabi. Ore, you know, Moya, Papa, and Muya. Let me be just. Na, Nipa, Entimen, Rassam, Sao. Because a crown man soon to the Moya Rambo side. Nana, in 2 weeks, I tell you, Crank, as I Rambo side with a cousin. Now, do you any passion free, Mukuran, say no more channel. No crown and I say, what did you can? Also, your blasters or bebo. Also, a sansu, the consansu of fried rice. I could call a sansu pedi archinchini. I want, or a smart or baby on the fool. No, no fried rice, you know. You come from a fair or crown. You say you understand it. Now, we say, Kukumu. Now, the Emmy, I say, or Baswa. So some air condition come.
ya na to petrol gum. Na we tia traffic no. Dabi. Yes, freedman ever. Mu bi kwano. Freedman ever. Mu bi kwano. No na mu jo 15 no. On na ko. You better say me anu say ya o munya abotre. Because police adwuma no. Papa bi kan asembi. O say one day obeba be ye engineer. One day o sabre so bia yanyi wadi kura na atade no mra na be wura agu so tamatwam. Enti se yenyina no e ba sa na e na ya na to da bia e man fo no me na niema obi sa si o wa hu ko bodi an no di bia kan wa police ni wa mo bra wa bre ba tenye police ni bia na tesa me da se ye wo din mo asa ma jama mo so mo nteka ka me da se hello e ba jo ni ka za free Nana Poku PhD Commander 1 wajina so a check kafra u phone mu ade u ton wa franco ana Nana gozi Odia ketwa dimension organizer kwa brani kwabena Nana na uni aboga na kwa bridge no tin nka de Nana yeah, there was a name of Juma Pamoye. I mean, sure, no, I'm more than in quantity. By Nana, Miss Rada, I became the minimum commercial. Martin, do have Magina. Why? What are maybe this really? I mean, come also need my power. That's say. Sure. Dennis of Dennis Organizing Shop. Hello. Hello. Me ba jo mo radio ko ya jo yo me da wasene ejuma pa wo ye ko bi ni ana pa cho dan ye Moses ni yes ntotroso Kenya se jedu wa mahini so akrodie go so chese jedu obia bi mu ku ha won mina me ka kire o Allah walla di tie wontem ha nyina Allah ane entotroso zongo chief imam madam for pa no good ampara onu so ojo ankasa ojo pa na ne futu panso de ene won fansuma me penasem se ne wusia no panso kuraza no de amawo that's all ekramoni papa thank you Nana Poku me da wase se wa mama akonya sei na anokwa semini empanyimfo no emfa wo munansi fom ade ba ko a me pese me bisa na se regional police commander enimu se de omufri no ho abe sa de we no a kwamben so anomtimi gina so ba be sa de we a wa bra kru no bi enimu ho hwe amoso omo ya national security for anokwasem ni se yeto man mu na se nema bi se koso a na se obi so de bibi katakata no ho ba be sa de we be de hunu ni papa ni pabone fo a omo edi djuma wo mai ebi a ye kan wasme ye national security ni na onye national security ni a no be fa ni pa bi kokunu a ye be ne dey e wa radin some BC o ma be frɛ obi sɛ beja e kwan we police ni ene ni nipa na ama sɛ kosi sen yente o hwe enyan kransa de ebi ane sɛ obi ada dan mo sɛ yesu so ya nroba be sen en kwekɔ ya yakobo ni tu akuno besi ne ya me kasai so Nana Poku ene ma bi koso a anokwa sim ni mpanyimfo afọ mo na nti fo mo a o man yu bedru ba bi no ebi ame kasai mpanyimfo nyina yakọ na nkora na epike sa ne ma we nyina o man no baba bedru pampansu bi a obi tiri ka obi ho asem na obi ayedin kurobi su na ayedin na wachiri nipa na hyeka mu a wode no eko ebi akurobi su fo mo mpene wo asem no eno no telling you ode anunti Nana Poku meda wase ene ujuma pa wudi na opanyin nso me man kafra pa man kafra nyame onhya ne de na onya abutre na nyame bedi ama no na rayfo no nso omunyina na chipinti na omunka ema no na
ya betumi awiatayo so dana poku da sugina fan club no so eti bohomade we are what must three wona obeye Sompa fan club ewo ntotro so jedu wa mahini so akorodie ne mpata mu nyina mo ya bi srawo onto nkwandam wera se hello memo wadwe Majo so minia odi o kasa free meeting ade Washington Prince na so dodo no FM nipa dobone sene papa nipa de dobone sene papa Ohene Prince o kasa free mo me pacho mo ba kunya ba na ochia me no a obekasa wadi mfi adu oche nine no na sam ye no kwetudu na menene maame na tiben hasisi a ne maame sia no wafu nchense okwakoda ne maame adi betumi akasa 120 years wotwa ochia me ne maame da so te ase me da so me na me ka kiro awodi ama me say ayi wadi 120 years owo ba kunya ba hapa wodi opa family number no wochina brana behwe ne maame meba na me pesafo na me wo manyini na me no mo di nkomo me dowara awupe adoman kuma sem awusunyan ha obe maame na o tise se ensem awuwiase wanyini papa na kire min fu de min sin ka de chiame no ne maame nyame yankopon afie ahira no wo kire se wo ba sunyan ha kora na kire number 2 kura na say ayina number 2 kura dan ya wo ho enu 20 sa me na me kan kire wo maame no wo te ase enti papa no se mo kan so na anwanwasam na mama fo wa me kan kire wo ni say maame no wo papa no Mr. Poku no wo akoko ni kakakri pa na ye de ni fi se bia owo na aka aboa no da omo bo man no anemfi o se nemfi no sada ni nim de esi wo do ma ho na ade no akoso wa ha na atimi ahete akoko ni kakaka wo so papa na akoko na furi atimi buafi tum na mi fi se owo na atimi aka aboa no mene minua ba ko ya sabi ofri activity no ho a ye hwehwe area ho nya yanhu akoko aboa kwa waka ne fi se opranwe nti enam so ma aboa tin no si so kwa ni suru na akoko no so papa area ha dia na akoko no won so ajapoku no so tie ni a ono na akoko a wato ama ne maame nti ne fi se bia visa edi kuma konkwa na maame ne so akonkwa de won winti adema sai na nu anya so anya wo anya hwe yeko no ka aboa no so akoko ni no na da wutu za un bon man no se ne fe na akoko no au kuri apoto no be gira o tim eno na akoko no kofom na osiniti ase anje ni ti se o mo bon man no a ne fi o pia sabi atinga ayen normal anti nti de won a wo kan de normal esisi ewu wiase na papa ne maame de nyankopon si ehia no ajabogu wo de echina oba se oba de he maame no a ya wo de udu ba kunya ba circle of life so ma ho o friend number we ya okay me da to ma waba mate nyankopon hia won tonkon nam se utimi aye mwa man okre atimada babiada no nyame onka mo pa na mabasa mo besom kana ampa mechia ba kuni aba hene wai ya mate obeti mechia me wofa Japan ne yire ye na makai me wofa Japan nyankopon fa akra ensi ye wate ogoro na Poku Sisi 17 Trese Sompa ayi asare jedu ene sankro ni nyina mabie mu kuha yes asa udru ha Fountain Care Hospital wa mabie mu kuha obia ti Sompa 1949 FM Sompa fo yentie mu na ananyumre yi ma yema obasa ncha Sompa ana mi tia yama no gbegina eti Sompa omuti shepa kope kwa bi kuma Alex aka Ogolo Pap
Ichi Yaman of Funya, me form MP or Alex Desmana, make your number by a friend. None of who men comments of Nadia. The best sleep police before. Could you forget? Bennett, the Pakutua of Boro. And your Mukui, into which it is far said. Dr. Cook, and the back. Our brochure and on the baby, Kasakaban Baban or then the bar. Yamaba Ghana. Or would you say no bay for possibility? Then a book as a bit messy as Uncle Regina. Then I know now who can Bruno. Or my father said, there was in the link. And one okay, Krubis wa. Can tell send the entire section up. It was slipping before the brave. But the cook. Papa, I have papa some minutes and the white and one. Oh, mana. The case will go in the case here. Let's think of political view, and a paper. I've been so quiet to cheese the book. Come up with your freedom. I told you for your